Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan. Nga income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakapimpiman unay ni Buyong ana itabon, papa. Awan man lang oray may sa akamang ti pamilyana, anapan nang itulod kan kwa na iti maudin a pagtumpalan na. Saan ta kuman na pagsaritaan pa di Buyong? Awan kayam, di mat kayat mo manantag soro a pumaltogiha. Wan papa, ngamjak kayatan ni Jibantay balinawang a pagsurusuruan. Ta iso idi, tinang kidnapan kanyak dagitik tulisan. Sa dino nga ro, di kayat mo a pagsursuruan. Iti daga ngay na aywanan idi ni Miguel. Sige, sige. Mapantay nga ro ka na burog. Anya day diya kanal buong. Itirwar tinaladan tayo tinagapon ti kanal buong papa. Nangagwa nagikis ni mama. Anya ka ta tinabasama ka. Pinaltugan dan samagtan ni mamam. Kitaan nyo na, naglok. Ay, di mo ya sinagkanyak burog. Kabutang ko. Anya tinanggagmita ya kanal buong. Ay, ulag! Nagkakal nga ulag daytan. Saan nga ulag na ito, senyora? Nudikat bigla. Baklat kan ulag. Isumat lang nga iso. Agduma, madam. Awan kita to ibiklat. E din to ta, ti ulag kat ada. Day taka dete pinaltugan mi tayo burog. Wan, mayor. Nakita nga ago'y uyas iti karutan. Iso pinaltuga kadagos. Dagkala biglat. Tay talakit diti mangmangan kadagiti mapukpukaw a manok kadapato dagiti kaaruba tayo, hani. Siguro, madam. Tadakkel ti dyan na. Ingkay balang day tayo ti basuraan kat pauramon. Anya, ay saan, senyorita? Naima sa bulutan na ito eh. Agpaiso na ita burog ng runan wadobuam. Wan, mayor. Naima sa bulutan to ibiklat. Amok ti mang parte kan mang luto. Kasta ka de. Di mo ko na nakayat mo mati agpulutan iti day tabaklat, Placido. Natural ang repina. Makapaubing ti karnin. Ay, saan? No agpulutan kanto iti dayta. Saan ko akayat ti makikaiddaken ka iti talo arabi. Tapay, anya kumati ka po na. Kaputo no agsida ka iti dayta abaklat. Sigurado, agat baklat kanto matan. Pato abanggis. Makanay ka nilang day tarason, tapno din akong kaida iti talo arabi, agripina. Dayta, nabras ko na nasayaat. Inak ibilagan tapno mamagaan. Nana, nangalaan niya iti tang indayon? Impadawat ni Kumari Licia. Indayon kano dayto iti ni Abigail nga apo ko na. Kat gaputawan mangusaran, iso nga impadawat nan. Kat, da kayong tinangala. Tadan to pagindayonan to'y anak ko. Uwan, dumadagkalin ta tiyan mo. Kat di la mamin agis ngay kanto na nakaw. Ne, apay anapasin na ay ka itinauna. Di ka ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yung kini Miguel. Ako, san man nanang? Maragsakan nak. Awan anyaman na, no, nagsinaayak man nanang. Sinvergüenza. Kasla saan a mayor? Mama, asino ti kapungtot yun? Itay pa ato manabutob kayo. Ni papang mo, jak kaya ta kaitay ton rabi. Kan imbagak kadagiti katulong, adida ilak aman iti pangrabian. Taapay, mama. Nagapa kayo kadikin ni papa? Saan matkit di, ha? Namapay nga rin nagpungpungtot kayo kankwana. Sa dino ayatayan ni papa? Adda iti likod ti balay. Pulpulutan da jay baklat a pinatay ni Burog itay bigat. Kasla saan a mayor ni papang mo? Mama, bayaan nyo latan. Taramanan naman ti baklat. Oo. Kasla saan kit di a mayor Adu ka no ti agsidsidat baklat, mama. Saan ta na pagsaratan day ta baklat? Sumsum garak. Aywan gayam.
Imawag kanya kitay ni engineer. Tadi na kanumat makontak ni papang mo. Anya di ba ni engineer? Nag-deliver da kanon iti site dagiti materialis a mausar iti may patakder nga eskwelaan iha. Katinton bigat, rugyan da kanon. Sigurado lakit di maragsakan ni Papa, numama na day taampanag. Ay, wan gayam. Marugyan kumamatan ama develop jay bagbagata yung eco park, mama. Kasaritam to ni papang mo may papan iti day tabanag. Wan, mama. Kasta nga ron teramida. Tapnada na yun at tourist spot. Tiili kayo. Ay na, Amira, magdakalan ta tiyan mo. Di lang maminano. Agpas ngay kanto. Wan, Miguel. Oh, apay akasla saan ka naragsak ang makakita iti anak ta? Awan? Ada ka di problema? Awan? Anya ko mati problema. Wan kayam. Anya din ti ko nam, may panagan to iti anak ko? Oh, anak ta ko naman. Wan kayam, anak ta? Anya di ko nam nga may panagan? No lalaki, Angelo. Ang no babae man, Angela. Tayo sunto ti Angel tayo. Sige. No, dagita ti kayat mo anagan. Sige ti masurot, Miguel. Kat sabi na ko ma. Tasaan to nga agbalay ti panagayat mo kanya. Santo Apolos, Amira. Aglalo kat ipas ngay munton ti inauna nga anak ta. Diyos ko, kasano na madoktalan to ni Miguel? Asaan na iso ti ama ti anak ko? Dinto nga tang bali ti panagayat na kanya. Maawat nan to nga tanga anak. Di saan mo't nagtaod kan ko na. Diyos ko, aging kat kaano amay limot ko daytoy. Aging kat kaano. Mama, apay nga dakay pa lang kiti sangas. Apay di kay pala mapan maturog. Tsak kayat ti makiabay ita maturog ka ni papami. Agat baklat. Unay kayon, mama. Nakitak mo ti kaya nagbigos ni papa. Sakta asimrak kiti silid niyo. Saanan nga agat baklat ti payod na. Sumrak kakit din tayong kay maturogan. Ay, jak kayat. Pinadalusak ti may sa kwarto ta iso ti pagturugak ita arabi. Anya? Tinasayat. Umay kayo langan iti silid ko, mama. Sana nasayat nagmaymaysa kayo ang maturog. Tamangan no mabatibat kayo. Ang gayam, maturog ka din ni papa? Wan, imasidaga kita iti silid. Kat nangag kong agur-urukan. Ala, umay kayo langan iti silid ko. Tadatayon dagkaid na. Ni papang mo iha, iso di agririyaw. Adan samatan sa bali at tao nakastrak iti silid yun, mama. Umay ka, inta kita ni papam, tamang ano pinataydan. Placido! Agring ka, Placido! Awan, basol ko ka. Awan, di basol ko ka. Awan, aya! Nariklamon? Nalukagkan, Placido? Agripina. Chloe iya. Nagtagtagahinap kayo, papa. Agririyaw kayo, akas ladamang patpatay ka na kayo. Nawana. Talagang nga damay at amang patay kanyak kang paide. Suha nagririyawa. Kung nagtupay kat, maditi epekto dyan sindayo abaklat ka ni Burog. Tila may tagtagainap mo, Placido. Mas lagpay-pay so dinadagdagay na po Agripina. Anya ngamin tinay tagtagainap mo? Ada kang paide na ipas nga yung maladaga. Kat di makal, nagbalina na bayolinte. Kat di nagsabat kami. Rum-rumsik na kiti matana. Aging ka pinaturungan na kiti paltog kat pinaputukan na. Diyo ka dim amo tinatagtagainap yung amalatata, papa. Saan? Day tatimagan kanap mo, Placido. Nagpulutan kan tumat ngamin iti baklat. Iso aday ta. Tila may tagtagainap mo. Nanan, sarino tayo ni Amira? At dadi talikod ti balay. Agi balbalay bay kadagiti linabaan na. Apay, anyat ibagam aya iti asawang barawk. Ada ko may padamag ko kinuha na, Nanan.
Bigbiga? Adan nasagap mo, adamat? Anya aya day ka adamag anak ka? Addan dagiti materialis para iti may patakder nga eskwelaan, iti pinagaburan ni Mayor at taltalon na katugangan, nanan. Di irugida nga rugan. Well, nanan, rugyan danto ka nun bigat. Isulaang, ibagam kini Amira. Well, kun ti plano ni tatang amapan mga tipakar iti agubra. Anya? Kaapay nga ati paan na ida anak ka? Gaputawan pa'y tinalawag asaritaan da kini Mayor, may papan iti dadya adaga. Kun may sa, ti may papan iti saan na pa ng bayad karagiti nadadaala pagay ni tatang. Ay na Miguel. Uray agan ano ni abalayan amapan mga tipakadagiti agtrab-trabaho. Kat saan nanto amalapdan ida, ta proyekto ni Mayor ti may patakder. Iso nga ron nga bagak kini Amira, nanang. Tatulungan nak amakisarita kini tatang. Bareng no di na ituloy ti panggap na. Ngala, ingka nga ron danunan ti asawam. Adda di talikod ti balay. Miguel, saan mabalin alapdan ni tatang dagiti trabahador iti maipatakder nga eskwelaan? Amangan man yat aramidan dakan kwa na. Iso akin na sarita ka. Noan niya ti desisyon mo. Mapanta ka sarita ni tatang. Lawlawagan ta ti panunot na. Anya nga tano iti abogado milangan ti papanan mi kini tatang. Bareng no, denggen na. Noan yaman ti ibalakad ti abogado. Naimbag pa'y. O sige, intanto nga rod kasarita ni tatang. Bareng no kayat na ani abogado makarlangan ti papanan mi. Mama, ayan ti kunkunay as Xerox ti mapa. Ti daga nga inalayo idi asesorya. Awan dito'y balay, tainted ko idi ka ni Miguel. Ngam di nagsama tin subsublin. Anya? Apay nga intadyo kan kwa na, mama? Iso tinagkitaan na iti pagpatinggaan ti maaladan. Tapi naaladan idi ni papam ti entrance ti sakop ti bantay. Lukas na. Adapay lang kan kwa na ti mapa. Uwani ha. Naliplipatan mi matan ka ni papam nga inalakan kwa na. Aging nga inikatan ni papam akas administrator ti dagatayo. Okay, sana ba ni? Mapankontolan. Anya nga ti pakasapulam, iha? Kaya't ko makita ti developer day ang mapa, mama. Tapna muna ti pagpatinggaan ti develop danto nga Eco Park. Ibaon mo tilaktan ni Burog amapan mangalay ha. Saan asika ti mapan iti balay da Miguel? Man ano kumano siya ti mapan mangala, mama. Alangan nga dang ranak ni Miguel. Idinto takatalunan tayo. Kabaulamon ti agmaniho? Wan, mama. Awan pagdanagan nyo. Awanin ti marik nakasakit. Gapo iti pan nakapaltog ko idi. Isa makaaliwak sayak manan. Mala, sika nga ron ti makaamoy ha. Ngam agan anad ka kumay ti panagmanehom. Burog! Umay ka man! Ngati ba kayo, Mayor? Irwar mo ti lugan, tanda pa pananta, sakbaya mapala kaya munisipyo. Sa dino, ti papanan tayo, Mayor. Mabanda kitaan, dagiti na i-deliver materialis, ti mapatakder ng eskwelaan. Sige, Mayor. Inak nga ro dun, irwar jalugan, iti garay. Di matlugan ni Chloe, Jeremar. Agripina! Papananaya ti anak ta? Agripina, tuleng ka ka din. Papa ni ti ayam da Miguel, honey. At niya ti mapanay baga. Apaya pinalubusam. Ada mapanaalaan ka ni Miguel. Imbagakmat anilatan burog ti ibaon na. Ngam isumat ti naghagot anapan. At niya ngamin ti mapanalaan ka ni Miguel. Ti survey plan nga inala iti ni Miguel. Kung kagpaiso. Naliplipatak meten. Sapay original tinted aking kuwana. Masapol ka nung amin ti developer ang nakasarita ni Chloe. Para iti ma-develop nga Eco Park iti dagatayo. Tatang? Tatang, umay kami man kin ni Miguel? Tatang? Ni, awan samat ni tatang mo. Itay tapay nga katkatok. Rimwar man nga tan? Nakarikap mo't amin na tawa. Iso nga da siguro ni Jetal Talon. Umay ka. Agawitan. Agsublitan tulatan no malam. Makisarita kin ko ana. Aguri ka. Ne, saan mag-jam anak katrang ka? Wala.
Ilukat mo nga ro din. Tapos umrektan ni Tibalayo. Tatang! Ay! Ha? Nagdakilo na pusa. Munak lang. Nakiktutak mo mahinig. Anay ko. Ni, Ang sakit ni tiyan ko. ha? Ano? Diyos ko. Ang mga no ipiktura itan ti pa nakakingtok mo. Paano mabali na maalisan ka? Oh my God. Ipan ka adago si di ospital. Tatang! Anda kayo ka dito balay? Talaga nga awan ni tata nga mira. Oh my God. Ipan ka iti ospital. Tama nga numalisan ka. Gapo iti pa nakakingtok mo. Amin ang dagiti linabaak alampin kas kadabado ti uping nga intag ni Kumari Licia. At tataulan ti aso iti arubaya. Sino nga ta? Nana Salud! Nana Salud! Umayak man! Nimot gayam, Chloe. Ay, dumanon ka, senyorita. Saan nga agkagataso? Umay ka dito. Nana! Anya dagi tayo balbalay pa iyo? Dagito man impadawat ni Kumari Licia alampin kas karabado ti ubing, senyorita. Lina ba kadanto usaran ti apukaw. Masikugan ni Amira? Ay, uwan, senyorita. Nagmayatan? Dadanton apo ko yung kinitata Matyas. Ay, uwan, senyorita. Ibagak tumanin ton maipas ngay ni Amira ti anak na kin ni Miguel. Kat nupabunyagan na. Sakto ko matimay sa aninang. Nagsaya atan no, kayat mo nga anakan tagbalinto nga apo kong senyorita. Ay, imbayan, tasak tulat tanti makaamo amang ibaga iti manugang ko, senyorita. Awan na ka di nga agasawan? Awan da, senyorita. Napanda iti balay da abalayan. Anda ka no importante nga ibagada. Sayang. Adda ko maalakin ni Miguel na nasalod. Anya ka diti alaam iti anak ko, senyorita. Ti plano ti taga nga impaigam ni papaidikan kwa na. Ay, kasta aya. Ay, sus, pasensyakan, senyorita. Di mo mo't nadanon ti anak ko. Agsubli ka tulat na numalom, ta ibagatukin kwa na. O sige, nana. Ibagayon tungarod ki ni Miguel. Agin to pala pumampano inton malam, aging gaadinak mauray. Uwan, senyorita. Tanong amukla kumati nang idulinan na. Ay, katsa kumalatan ti mangyawat ken ka. Mabalin ka di nga itantan nyo pala ti panagpatakder nyo iti iskwilaan, iti dati paset ti awat ko adagaya. Saan mo namulaan? Nagaburanan. Isu di ka ko mamangriribok, Matyas. Nangrura, ketrogyanan da engineer ti may pasdag nga iskwelaan. Bayadan nyo pa'y nga rod nga umuna, tinadadala pagay ko ang inaburan nyo, mayor. Matyas! Laklakayan kan ngem di ka makawawat iti sao. Imbagaking kay din imay kaya munisipyo. Nga awan to Apolos, ti mauray mo kanyak uray kusing. Wala nga uray sukatlat gastaw, kada bannog ka. Di kay lamang riknan. Pumanaw kan, Matyas. No kaya't mo tinasayat. Sa anak ka pumanaw, ang ingat di kay mangrik na mayor. Kan amoy mayot nga lablaban may ti panakaagraryo ti dagayaw. Apuraan nyo kit, di napatakderan kadagiti kayat siya amay pasdag. Pumanaw kan ko na. No di mo kayat nga dadaka sa maaramid king ka. Sa anak amabutang kada kayo mayor. Pato apanggis! Kasta ka di, kita ikman ti kinatangken mo. Burog! Umay ka man! Ingat ibagayo ngayon. Uludem da ito'y alakay, ngayon dayo iti sangok. Tama nga nagkulalan din ipalagkitak at mapaltog at timoging na. Umayngan, tara Matyas. Atay uwa mo ni Mayor. Batal na. Di mo daman titakyag ka barok. Batal na. Umadayukan dito ayan ko, Matyas. Umaygayon, tara. Batal na. Muwadag na. Salbag kalakay. Dahil tati maghanap mo. Sige, ulod-ulodem ayat tayo buro. Gagawaan nyo ti masibet. Umaygan. Ang gintarang kan lakay. Awanan ti maramidam laklakayan. Adayo na pigpig sa ni burong ngam sika.
Apay nga ikakayla ang anak ko. Apag singising jay init, idi nagpakada kayo kanya. Ngamita, nakapangaldawak pa yan. Itala ang tisang putyaw. Impan ko nga minti asawa kiti Doktor Nanan. Anya, di kay matnapan ay jay balay da abalayan. Napan kami. Nagtuktok kami iti balada. Ngami di awan mangilukat iti ridaw. Indoron ni Amira tirika. Apag isumit nga da timapwak apusa. Nakigtot kit din ti asawa. Kasta tinapasamak nanan. Gapo siguro iti pan nakakigtot ko. Bigla mo na nagsakit ti tiyan ko. Gapo tam kan ni Miguel ama alisanak. Napan kami ni ti doktor. Kurt, anya nga runti ko na ti doktor. Dandani akano na alisan nanang. Isungay ni kandak iti aga sa tumarak. Ay, Diyos ko, kasanon nun naalisan ka. Agyaman tayo iti Diyos Nanan. Sana kasta tinapasama. Sige nanang, panahon kayo pa ni Miguel. Kaya't ko tiya kita, madipay lang tiriknak. Alawan anak ko, agin anak ka. Nagistayanan na regreg ti apo ko yun, Nanan. Ibag ang anak, asalwadan na ti bagina. Narihigatan no maalisan. Aglalo kat adan mayat ang mga nakitibunyag. Sino? Ni Senyorita Chloe. Nagkita kayo kini Chloe, Nanan? Wen, imay dito'y balay, taadakan alaan na kan ka. Anya kano dayjay? Plano ka no ti daga. Anya? Ay, uwan gayang. Adda pala kanya. Anon kano ni Chloe? Masapul ka no ti engineer. Agsublinto ka no inton madamdama. Sige, Nanan. Jack pa lang mapan ni Jay Talon. Urayek ni Chloe. Ne, ang mga no isu day tatataulan ti aso iti arubayan barok. Kita man. Nimot gayam tatang, Nanan. Saan mat lang ata anablo, ino natukulan iti paragbag ni Matias. Iti panang danog mo keng Juana, Borog. Oray na blo. Guna na mayor. Agin tatangkat. Naklakayan lang ako doon. Bilibak mat ti kinalokom, Borog. Pinabakra nga matlatan ni Matias. Oray la nagganik ki. Dinto pa lang min sumardeng. At umawdawat iti bayad tinanadala bagay na. Anyagay, di nakaraman tilaklakayan. Saan nagbalin ganyak day alakay mayor? Papis-pisak, nagintarangkan. Numarugyanan ti proyekto. Di mo liwliwayan apasyaren, Borog. Amangan numapantumanan ni Matias katriribukin na dagiti trabahador. Awan danag mayor. Siyak ti makamu ti urnos kan linak iti say. Uray saklag pakita kada kayo. No umay kayo sunduan iti munisipyo. Kan, no adda papanan tayo. Wan, bantayan pa ilang dagiti trabador. Tanumapan day jala kay Matias. Yak kayat amay sardeng ti proyekto. Taamangan numapaltuga timoging na. Di mo ni talmagan ti paragpag ko anakan na sakit. Ayaw iti aburok. Nakarkaron sa manan niya may tiday di boy. Nabiit pa driver body ka ni Mayor ngam. Naramanan niya tigam-gam na. Inakasarita na dya, bro. Jack mapalabas na itong inaramin na kinitatang Amira. Miguel, umayak nga. At kaya't ko apagsasawan na di aburok. Sana yun. Di kayo mapanit ti balay na mayaw. Tama nga ni bagadan tumanan anapan kayo rimaot. Wanang sana may parabang ti panang danog na kada kayo, tata. Nakipablater ti naramid na diaborog kanyak. Nasaysayat pa yung agpaiso tatang. Barang may padamag tupay iti radyo, tinaramid na di apasurot ni Mayor kada kayo. Anya ti kunayo pa ba? Imay manan nila kay Matias, iti pakaipatakderan tis gulan. Kat sing-singiran na kayo, iti nadadaal apagay na. Wan, iso na pag-high blood nakmanan ni Matias. Ay, una yan nila kay Matias. Timang burburibor ti muna, papa. Wan nga rod, iso kay tayo masidag ka na kami ni Borog. Pinabakrangan na. Sana linangas nga niya tayo di sangok. Gungko na na ah. May matmurong, saan ang makapagtapal? Ababa, ti pasensya mo.
Iso nadanog na ni Matias. Sigurado lakit ding agipulong kada Amira ken Miguel, papa. Oray agipolong. Saan nga trasan ni Burog? Agbaiso, saan una yan natayag? Ngem, kasla silit sa iro na diyan tao. Nataras, ako mayagab ti pongdod na. Wan gayam, papa. Awi saktuman. Tagpaisuro akan kuana ang pumaltog. Wan, ket mapantay ito iti pagpraktisam. Kaya't ko makita ti estilo ni Burog amang isurukin ka. Kaya amaw no kumuyog kamit itay ama panijay kwerpo ti pulisya nagkaw. Saan nanan? Kunayo nga umayita amalam ni Chloe. Awun gaya, nalipatak batan nga itaamalam ti imbaga na nga yaay na. At do'y ti berberokin na, nanan. Nga la, itad mo to kinkwanan day ta. Tapno awanan ti umay na sarsarungkaran. Wen nanan. Agdaman ng tataulan di aso tayo. Apo! Umayak ka! Isuraitan nanan. Sige tiyanak sa bata. Agyaman nagtadi mo matla na po ko to'y planon ti daga ni Papa, Miguel. Indulin ko na sa yate ta, senyorita. Tamo ka na patag ka kayo. O sige, mapanak marudan. Mabit lang. Ada ka di pa ibagam? Bagbagaan yung tuman ni Burog at driver bodyguard ni Papayo. Nalablab samat yung day di buyong. Tapay. Gapoy ti panangdanog na iti katugangan. Amamad gaya man, senyorita. Sagbay ngay mayak ti balay yon. Naistorya kanyak ni Papa tinapasama. Bagbagaan yung to ni Burog. No kaya't na tinasaya at alinangan, senyorita. Ikatugangan ti bagpagaan, Miguel. Natangkan ti ulo na. Mapanpay lang mangriribog. Idinto tamarogyan ton ti may patakdar nga eskulaan. Gaputa saan pa binayadan ni Papang mo? Ti pinagaburan na apagay na. Imbaga iti kanon ni Papa kinila kay Matias. Nga awan mauray na nga uray kusing. Pangayam, sabali man kit di ti malagit ko. Saan ka na pagsaritaan ta Papa? Kanti katugangan. Ada ka di pa kahit yung ibaga, senyorita? Miguel, naibaga kanyak ni nanang mo ama sikog kanon ti asawam. Agpaiso ka di? Wen, senyorita. May sakton nga ma. Nagasat kayo, tadanton anak yu kin ni Amira. Kat, dawatit ko ma. Ngayon ton pabunyagan nyo. Sakton ti may saninang. Sige, senyorita. Kasla mapilpilit ka, Miguel. Nasakto ti may saninang. Uri mang dedakto iti may sababoy. Para iti panagsagana nyo. Oray saan ton, senyorita? Kabaalan mi mat kini Amira, nga ibaklay ti magaston. Naipablatter min tinaramid ni Burog kini tatang. Kat, kaanong tungarod ti schedule ti panagsarita na? Saan ta na pinagbayag? Inton sumarno nga aldaw, tinaikabil iti sumon. Nasayat nga rin no kasta. Tapno malawlaw ti agsumbangi ra partido. Bari no, santo na maulit tinapasama. Wen gaya, imay ni Chloe. Kat kasano? Inted mo, ti daw-dawatin na plano. Wen, aday magana. Tsakla mo, no, umanamon ka. Anya ti imbagana? Namuan na ti panagdaragsin mo. Kat kunana ngayon to ipasangay mo dayta. Kat pabunyagan ta, isunto ka no ti may saan inang, no pabunyagan ta. Anya? Andiyak kayat, Miguel. Apay, kagurguran ka din ni Chloe. Saan ko kagura ni Chloe? Basta, diyak kayat niya suti agbalid aninang. Ibagam na niya ti rason. No apay adi mo kayat ako marita ni Chloe. Awan ti may bagak arason, Miguel. Basta diyak kayat, amay santo ka dagiti mga anak iti bunyag iti anak ta. Unang, nakapaguhan akong kinkwana. Alangan mat nga ibabawi. Ibabawin to. No di mo kayat nga agapat ta, Miguel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Placido,
Placido! Anya ti bagam takas taunay daras mong embasyag Agripina. Nangag ko iti radyo tinay padamag. Ti panang danog ni Burog ka ni Matias. Anya? Pato apanggis. Apay anamuan dagiti tagaradyo tinabasama. Imblatter ni Matias ti inaramid kan kuana ni Burog. Anya? Talaga pagpungpungtutan na kami lahat na jay alakay. Mapit lang. Isilbon ko. Halo? Sino na ito'y? Anya? May isa ka kamang di media? Hadyat masapol mo, timawag ka. Kaya't nag-interviewan panggapiti pa ng danog ti driver ko kinila kay Matias? Pato apanggis. Awan ambok iti data. Niburog ti kasanita yo. Sangkit diya siya. Asino jay mawag, hani? Reporter ka no? Kaya't nakakasarita panggap iti pa ng danog ni Burog kinila kay Matias. Anya, simperkwensa. May raman ka di man ng tinagan mo, iti inaramid ti driver mo. Kunak iti dayjaya reporter. Sana siyak ti kasarita na. Pato apanggis mo na. Makamu ni Burog ngagsungbat iti inaramid na. Dakelan ti tiyan mo, Amira. Iswadi ka kumanagbagbag ka at tinadadagsan. Ken gasdam ti uminom iti soft drinks, tapno di kan tumarigatan nga aganak. Wen, Nanang. Ken binigat ka nga agpag na, tapno maka-exercise ka. Nalaklak ti panaganak mo, no aramidem amin dagiti ibagbagak ken ka anak ko. Wen, Nanang. Sapay la ko, ma. Tasan yung tungungungtan ti anak ko, iti panagdakkel na. Kaapay ko mga ungta. Isungarod nga adda tayo amang tarabay iti panagdakken na, tapno isuro tayo kadagiti napipintas a kababalay. Holiday ita, Papa. Awan sir ka kayo di munisipyo. Kaya't kasaruan da ka pumaltog. Sige. Kasaritag ni Burog tisagana na tilugan. Thank you, Papa. Namdi ako may bagbagakin ni Mama. Agsursuro ak manen ako maltog. Tama nga no di nagpalubusan. Oray mamuan na. Siyak di makamo. Nasaysaya at lang no makasuro ka pumaltog. Tapno ada pang depinsam iti bagim no adag panggapanan king kay dakas. Saan da kumana kidnap iti dagiti tulisan? Namok kumamat ti pumaltog, Papa. Awan. Katawan ton tiagin lalaing ang mga ramid king kay dakas. No mamwanda anasiglat ka a pumaltog. Placido. Ang mga nuad adala nga maisagmak ti anak tano ituloy mo asursurwan a pumaltog. Dakala proteksyon na muna akalbitan ti Katilio Agripina. Isuadikan kumuntra. Sabay sa nariggato na yung makasursuro. Isuadi mo kumalapdan. Ala, makaammo ka, Placido. Ngam no may sagmak laang ti anak taga po iti panang sursuro yung kankwan a pumaltog. Si kanto ti kang runaan a babalawag. Awan barikot. Nga may pasigurado ken ka. Santo ama isagmak ni Chloe. Apaman nga munan. Miguel, dakamit gayam dito'y kubong aging inaw. Itay pa'y abirbiro kan nakati asawam, tanda ka no papananyaw. Dewe bagbagang adak dito nanang. Takayat ko taginom. Adda ka di kinaluksaw mo iti asawam, isong aging inom ka. Ada, nanang. Nakapagwanak kini Chloe. Nga anakan nanto iti bunyag. Ti anak mi. Angam, di mo't kayat ti manugang niya. Ay sus, ipay kat mabainan ni Senyorita Chloe no ibabawem. Wan nga ron nanang. Jak amo no kasano nga. Ibagang kini Senyorita Chloe. Asaan kayat ti asawak ngagbalin ako marimi. Kasaritam to anasaya at ya asawam anak ko. Kaapanak anumat. No ipilit kong alaan minto ni Chloe ang mga anak iti bunyag iti anak mi. Bayan ta sakton ti makisarita ken kuana. Sanak nga kamot nga apaon no sak ti mga lukoy. Mayatan dito pagsursurwa ka pumaltog. Sige. Burog.
Hingkay bitin dagitin tugot tayo alata pagpraktisan ni senyorita. Uwan, Mayor. Kaya't ko na iti makasursuro a pumaltog, papa. Iso nga no sandak ko makiniburog asursuruan. Well, awan bari ko, di mo ulit-ulitan. Tay ko na akong nakala proteksyon mo na amom tagi gamit ipaltog. Naibitin kong dagiti lata, Mayor. Sige. Agyaman na, purog. Sige, iha. Sirigamon di kayat mo apunterian kadagiti lata nakabitin. Jay Maris na labagat ti una kapunterian, papa. Sirigamon na imbag. Masapo la kalmado ka. Sakbay akal bitam ti katilyo. Kitagbilang akiti talo. Iti may katlo a bilang. Paltugamon di punteriam. Wan, papa. Maysa. Dua. Talo. Oh. Taan nyo ti puntre kayo, senyorita. Napunta am tilata pinunteriam. Nalainga kon, papa. Di mo pa ilang ibagbaga na laing ka pumaltog, senyorita. Tamangan no tiyambalaang ti pan nakapuntreyam itilata asin iring mo itay. Makapabadtid ka matburog. Saan at siyang bati pa nakapaltog ko iti sinirig ko alata nga imbitin mo? Saan kayon ngagsindong bata kalsta? Sige ha. Sumirig ka manan kadagiti nakabitin na lata. Okay. Dayjay Maris Verde alata ti punteriya kita, papa. Ala, agbilang akmanan ni titalo. Ket iti may katlo a bilang. Paltugam ti punteriam. Wan, Maysa. Dua. Talo. Saan mo napuntaan ti sinirig mo alata, senyorita? Unak tupay ano tiyambaam laang jay muna. Puisit ka matburog. Unak lang nga din asaan at siyang bati mo na itay alata pinaltugak. Chloe, gapot pong tud mo. Napaltugam ti talo pa'y alata nakabitin. Kunak tupay nalainga kun, papa. Burog. Wah. Di mo kunaan at siyang bak manandagiti lata pinaltugak. Tanukas jay manantibagam. Ang mga nutaulom ti paltugak. Nasaysaya at langan. Nga gulibag ka, borog. Ang mga no si kanto ti saruno na paltugan ti anak ko. Uwan, Mayor. Sige, panawan kayo pa lang dito'y kini senyorita. Hege. Nagbutang san, papa. Dayjay, madayon. Kapot nakita na ti panangasintam kadigiti na ibiti na lata. Nataltal nan samat ti pulsok no makapungtutak, papa. Turay siya. Kasladyak mamati pailangan na puntak dagiti talo alatang impitin ni Borog. Nataltal na lata ti pulsom no kalmado ka. Sige, padasang paitit pumaltog. Itatasan ka ang makapungtot. Anya nga ron ti paltugak. Napaltugak mo't amin ang dagiti latang imbitin ni Borog. At sa bunga na ijay, so ti paltugam. Anya? Sige, paltugam. Sige, papa. Sirigat na dya sa bunganay. Numapuntam! Agbili bakingkan. Okay, papa. Sirigat ka na imbag. Buyaan niyo ti panang patinag ko, ha, papa? Ikan. Napuntam ti sa bunga na iha. Natal na matan ti pulsom. Lumalaing ka na pumaltog. Agripina. Adda kay matgaya man, hani. Kumusta ti panagsursuro ti anak ta pumaltog? Lumalaing na pumaltog. Tumaltal nan ti pulso na. Nga masapol na pailata ti practice. Kaya't mo asawan. Mapuntaan na matlaangan ti target na. Napunta na tinadto mga madala tamintes. Nga patyak, nagtultulo iti pa nag-practice na. Nasiglat to a pumaltog ti anak ta. Saan nakamaragsakan iti dayta, Placido? Pato apangkis. Tabay. Kaputa mga numapatay lakton ti anak ta.
Dandaniak natay di napaltugan nak. Aksidente lang tinapasama. So alipatem kumanday ta. Saan kunto apulo sa malipatan, hani? Kabuteng ko nga asit ganti anak ta, no makita nga daigam na apaltog. Imposible ba napaltugan na kano nakaigam di paltog Agripina? Adabuteng ko, sipod na paltugan nak. Iso nga numabalin. Diyak kayatan nga agigam iti paltog ni Chloe. Nga, si kamat ti agayat. May mayat matlang ko nakmanan kan nataltalgad no amuna ti pumaltog. Day. Anya dyan nagsarda nga patrol car ti polis iti batog ti Balay Placido? Di ba't burog ya pinayapayan di may sa polis? Masidag ni Burong. Kat ada inyawat na kankwa na papel. Dayay, nabandan. Anya nga tatin niyawat dakin kuwara. Rumor ka tayong kadamagan. Pasbasaan ni Burong. Amira anak, mabalinta ka diti agsarita. Uwan mat nanan. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Panggap ti ipas ngay muntong anak yu kini Miguel. Apay nanang. Siyak ti mo na anang ibagaan ni Senyorita Chloe nga anakan nanto iti bunyag ti anak yu kini Miguel. Diyak kayat nanang. Un angam manugutan ti asawam kini Chloe kat mabainan amang ibabawe. Tanam namaan nan amaki kumarin to kano katakayaw. Apay nga niya manugot adagos adinak man laki na sarita nanang. Dinesisyonan na latan. Kasaan mo't adakas ti panangyo presir ni Chloe ti bagina. Nga anakan nando iti bunyag ti pas ngay munto nga anak yaw. Nanang. Awan ti makitak arason tapno di mo kayat nga agbalin ako Mario ni Chloe anak ko. Tawan pa'y mati atraso na kada kayo kinimigay. No amot ako malahan tiga po na. No apay adya kayat nga agbalin aninang taychay ak Chloe. Apay kat ngamin anaamuan na ngagtatagsanak. Anyan, anakan nanto iti bunyak ti anak ko. Idinto na, kapsat na iti ama. Diyos ko, anya ti ramid kitan. Umadadon ti pagaburiburak, may papaniti palimad ko. Saan nga nanayon ti panakailimad, ti panangramas kanyak ni Don Placido. Anya taramid. Patwa pangkis. Sinumunan da ka na iti polis, Burog? Uwan, Mayor. Gapo iti panagreklamo nila kay Matias iti pulisya. Gapo iti panangdanog ko kinwana. Ang nyangal daw tinakakabil dita, apa nagsasarita yo. Inton Biyernes, Mayor. Oras ti alas 9 iti bigat. At danto papanantay ti daytangal daw. Kasano nga ro doon? Tinaawat ko asumon, Mayor. Saan mo napakatanakan dayta? Awagak to ni Hepe. Disturban na kakit din. Dento ta si Kati driver bodyguard ko. No kasta, sana ko ama pa nagpakita, wino, ure agpakadala ko makinihepe, nga ada pa panantayo, Mayor. Saan mo napagparikutan dayta? Tasyak ton ti makamo kinihepe. Miguel, papalam? Iti balay da tatang. Aday baga. Anya ti bagam kani tatang. Nakipalagip ti ko nam apa nagsarita da kada burog iti kwerpo ti pulisya. Wen kayam, inton bigatan. Ama ka nung nalipatan ng agpaiso. O sige, mapan mo nga palagipan ni tatang. O sige, mapana ko. Iti cellphone ko. Hello? Sino da ito eh? Hello? Ama nga namang luklukulaang dahi tayo mawag. Wen nga rod. Inagdap na. O sige, mapana ko. Agan-anat ka ah. Wen. Hindi motorsiklo klatan ti usarak. Natara-taray ngam jay tricycle. Anda nag-text. Basaat man pa mo na. Miguel, adala ko kapaltong. Kat no kahit mo, agkita ta iti lugar na ibaga. Ni, sino nga taray ito ang nag-text? Tsak, tama mo.
Bye-bye aklatan. Ang mga no isumanan ti pakay sagmakak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagyaman na, Kepe. Sige, bye. Sino di kinasarita yo, Mayor? Burog. Imbaga nga isulatan ti makamo iti reklamo ni Matias. Di sa anak ton ngagpakita inton bigat ijay pulisya, Mayor. Saanen? Taimbaga kinihepe nga danapatay ka papananta. Agyaman ak, Mayor. No saan laada kayo ti amok? Jack Lamon. Natalged ka no siyak ti among burog. Ngem di ka kumamit aglablabas. Tamangan, no siyak met agbalinadakas ka dagiti tao. Laglagi pam, amay saak a politiko. Intanto ti mapanin di kwerpo ti pulisya, baraw. Tatan, kunakit din no nalipatan nyo. Iso timay ha, tayo palagip ko kumay. Saan ko malipatan na dyan? Kaya't kau ngagnagam na dyan, buraw. Iso nga reklamo ka na ti pulis. Mayor ti amo na tatang. Kat ang mga nuna sa brak tulat ha, tadamot mangi kanama. No, anakin ti mayor ti madi nga aramid dagiti tao na. Sigurado, nga isuntaw ti pakaabakan na. Tatang, kat dakkel anak kababalawan ni Mayor, ti panakaipadamag iti radyo, kan kadagiti lokal a pagiwarnak ti inaramid idi kada kayo ni Burong. Wain, baraw. Iso ano, adamanin saan nasaya at nga ramidin na kanya. Ang mga sakto pa yan mismo, ti mapanagsaw iti istasyon ti radyo. Anya? May turidyo dayta? Iturtured ko tapno maamuan laeng dagiti kailyan tayo, dagiti madi nga aramid da. Nasapaan na pan ni Miguel iti ayan ni tatang. Diyos ko, sapay ko ma. Tawanda ka sa mapasamak iti konfrontasyon da tatang kanday di aburog iti istasyon ti pulisya. Nung apay kiti akastoy, nagiti mapaspasamak. Talaga at demonyo tayo di Mayor Placido. Agraman dagiti tao na. Nakadagdagas sa aramidan na. Tila unay inaramid na kanyak. Kanyar aramidan na ita. Kada tatang kastamat ka ni Miguel. Nakasabsabrak ta. Ito tanarugyanan di may paste ka magadalan. Kaya't ko, anasideg ti ay mo dito ay burog. Tapno adda siguridad dagiti agtrabaho. Uwan, Mayor. Yak kaya't nga umay manen mangriribok ni Matias. Nang runa ket madaman ti trabaho. Kaya't kung awan pakatagtakan dang agtrabaho. Siyak ti makamo iti dayta banag, Mayor. Kat ipasigurado kada kayo. Asaan ang makaasadag nila kay Matias dito isay. Sigurado nga agmulagat tilakay. Iti sandapan nakauray king ka di kwerpo di pulisya. Laki di, Mayor. Kasanon, no ad-adda ako may gayab-gab ti pungtot nila kay Matias kanyak, Mayor. Iti saan ko apa nagpakita kadakwada. Abay, mabuteng ka ken Matias. Saan, Apolos, Mayor? Uray, bakalat iti sangwanan nyo. Isut mandaryo. Saan? Liklikam ti makarami di ti sana nasayat king wana. Tapno saan amay ramraman tinagan ko. Ada ka matan. Nadaras man ang nalpas ti panagsasarita yung kadaburong. Awan na aramid ang konfrontasyon. Anya? Apay, kat na ita tinaikadang apa nagsasarita yun. Sana nagpakita ni Burong. Anya matan? Kat, anya nga ruti ko na da hepe. Pakamuan na kam tulat ta kanon. No, kaano may resiti pa nagsasarita mi. Sigurado, nilakit di Mayor Placido tinang lapad iti panagpakita ni Burog kata kayo. Dahil tamang ti atap mi kinitatang.
So nga awan lat amo kon, amatuloy pa iti komprontasyon. Anya mati ko na ni tatang. Siyempre, masuron. Ngayon, anya nga ro ti mabalin. Di mo't nagpakita ti naireklamo. Nadalusa kung ti may sapaltog ni Papa. Mayat manan. Chloe, ano ti hararamidam? Dinalusak man dito may sapaltog ni Papa, Mama. Ay, paltog, saan mo nga igamanday ta? Mabutal nga ka. Anya ko mati kabutin niyo. Ibatam day ta paltog, tamang ano pumutok at madisgrasya nakmanaan. Di kay kadyag nervyos, Mama. Saan apumtok dito eh? Kan awan mat bala na? Kinitak ngay mo na itay ti magasin na. Sakbaya dinalusak. Uray, pay. Ay, adaywan ka manlaan. Di takan. Pinanawan nak ni Mama. Ay, talagang adtan po na. Gapo iti pan nakapaltog ko kan kuana, idi. Apay nga mawag ka, Agripina. Apay nga iwarawaram ti paltog mo, Placido. Hindi Ada kanyak ti paltog ko. At day ti sikat ko. Di ba isa paltog mo? Nakita ka ni Chloe. Aniya? Nakita na. Apay nakibiyangan naman ang dayay. Dinalusan na ka no. Ang moment na mahilig iti paltog dyan ang tanga uray babae. Idulin mo kumana sa yatag iti paltog mo. Bayam da ka saritak to inton sumagbadak. Permi ang nervyos ko itay nakitak na igam na ti paltog mo. Tamalagip ko da iti na disgrasya kapan nakapaltog na kanya. Sige, nawanan ti bagam. Kasapay, tadot aramidag, Agripina. Papa na Miguel, imbarikas mo man ang tabunang mo. Inak man nagbakir iti aramidak akalapaw ko iti talon ta. Pagbakiram nga rod. Ija sigon ngay aywanak abantay da mayon. Anya? Ijay ti Papa na? Wen, adot mulak akayo ijay. Amabalin ko apo kanin. Nabayagan asan kanap na panijay. Kan amangan na maisagmak kalaan. Saan mo din asikati para bantay iti dayja lugar? Awan pagdanagan. Kabisadok dayjay abantay. O sige, mapano ka? Talaga nga wan iti bulsak. Naragrag ko lagi ti dayjay. Oh, Chloe. Anya ti birbiro ka kada iti nagurungam. Ti planon ti daga, Mama. Napukaw ko. Anya, kasano ang mapukaw mo dayjay? Iliyada na panan ni kada, Papa. Napukaw kun samat ijay. Tsaka mo, no kasano ti pan nakaiwagat ko, Mama. Amang ano na idiso, may tinapananiyo kat nalipatam. Day tamat ti atap ko, Mama. Adan ni papang mo kiniburog. Agungat lakit din ni papam, numaamuan na napukaw mo dayjay. Ibaon ko ni Burog ama pan nabirukan, Mama. Parang numakita na. Pato abanggis. Kuna mamasapol ti tibila por dayjay. Ngumapaya na po ka umatan. Tsaka mo tinakaidiswag, Papa. Oh, burog! Umay ka man. Ito iba gayo, Mayor. Mapan kay tinaggapuan tayo din namin sangal daw. Birukam tinabati ni Senyorita Mijay. Juan, Mayor. Saan kumat nga mo ti tsura dayjay? Brown envelope dayjay ang naglaon iti plano ti daga. Kahit no nabati na ijay, mapirukam. Ala, mabangkam burog. Juan, Mayor. Sapay lang kumata makita ni Burog, Papa. Napatega ba nagdayjay? Di mo lakit inaluwadanan. Kinapay nga, awit mo iya kabakiran. Papa? Salbag kiti. Pato apanggis. Nung napapatega ba masapol nga isikir mo ti pan nakasalwad na. Wala. Hala, no di kay pa'y unay sanay nga gigamit ti paltog. Di mo pakibiyak ang dagiti paltog ko ha, Chloe. Hamangan no makadisgrasya ka. Hamangan no daman ng aksidente ang mapaltogam. Saan to na maulit day di pat nakadisgrasya kini, Mama? Amok matan nga ikaman ti paltog. Kas nakita yung matidi, Papa. Amokon ti pumaltog. Oray pa'y! Ang mga no tintoket ulom ti mapaltogan. Ken kasta una ya nervyos ni mamam.
no makakita nga digam mo apaltog. Overacting no maminsan ni mama. Huwag gayam, papa. Adaman kitawag kada kayo. Kat sabay lang ko matapat gandak. Anya dayta, ibagam no kabalakitad ko. Igatangan nakamat itibukod ko apaltog, papa. Adya. Sana naman sapol nga igatangan ka. Kaya't ko matimadan itibukod apaltog, papa. Uray katamok matan ti pumaltog. Bueno, mapanta iti bismet. Agpili ka, iti kaya to. Una yan. Nagbalin mo na nakasamsamak ti kanayon ko iti adaldalosan adalan dito'y bantay. Ni, ano nyo tinagkarasakas iti dahi Amanda? Siguro, alino. Wano, sunggulaan dahi ituloy ko itin di man na mapanagkarag iti mula kakayan. Sino ti... burog? Di kag tigna iti dakas. Di mo kayat nga itanam ka sa bibiyag. Saan nakapaturungan iti paltog? Anya ko matbasol kukin ka? Tapno patay na. Di pa nagbasak-basak mo iti daytoy a lugar ng awan ti pamalubos mi. Siyak ti sigod nga agbanbantay iti daytoy adaga. Isungawan karbangam nga agsaw kanyak iti kasta. Driver bodyguard kalaan ni Mayor. Salbag ka. Kayat mo tapapitak tao lang. Natangsit ka. Tadapaltog mo. Ngamnaawan siguro. Saan ka nga atrasan? Sige, umaraw kan ditoy. Taamangan no agsip na ti panakita. Mapatay ka. Nakaharit ka ta Mayor ti amon. Kanadapaltog mo. Yamadan tulat ta aldaw yun iti amon. Umadayukan ko na. Pinaputok mo ti paltog mo. Napargreg mo dyan sa bunga na iti saba ang pinaltugan. Ti sumaro no. Apa nagputok ti igam ko. Kat sikan ti paltugat mo di ka pa ila pumanaw dito bantay. Sige, panawan ka na. Tama nga numapatay nak nagpeso. Numuna ta dudo ata dito. Kat awan makaam mo. Nupatay na. Tisal pag-abro. Nakarit tada paltog na. Nung nagpadpada kam lako mga awan armas na. Diyak pulos atrasan. Ang riring man ang tisilpong. Sino nga taday to eh? Hello? Anya? Sikat nag-text kanya kita ibigan? Anya paltog tilaklakom kanya? Kalibre 45. Jak amo ti pumaltog. Iso ajak ka sa pulan neta. Anya? Amom nga da ka kontrami? Wan. Ni Mayor kan dagiti alipuris na ti ka kontrami. Sabagay, ada puntom. Sige. Panunutag pa'y anaimbag no kayat ko ti maadaan iti paltog. Anya, nagrana kayo kundi burog iti bantay ti malugaw? Wentatan, inak ko maagbakir iti aramidak akalapaw ko ijatano. Ngamitay nakita nak ni burog, pinaturungan nakit din iti paltog. Anya, kisalbag aburog, nakarip na dapaltog na. Wentatan, angam nagpadpada kamlak ko mga dapaltog na. Kan amok mat ti pumaltog. Mapalin asaan ko nga inatrasan. Buneng lang mit ngamin kada kada tayo apang salaknib tayo ti bagbagi tayo. Mayak kumamay, nga oray may salakada tayo ti maadaan iti paltaw. Wan nga rutatan. Makipagkita at tumanlangan ijay umawawag. Amang ibagbaga, nga dala ko na apaltog. Anya? Di mo nabirukan ti pagpabirok ko kan ka, burog? Kastang peso, senyorita. Siguro. At da nakapido ta sa bali. Asino kumamat? Idinto tawan matan ti may sarong asabali at tawid jay. Aging gay dinikat ni papa nga administrator ni Miguel iti dayd jay adagami. At dalat ta na isarong, senyorita. Asino? Ni Miguel, senyorita. Naranap ijay bantay. Anya? Ang mga naisungar din nakapidot. Tinamang lalakit din. Tinasayat, oh my God, mapantay di ba rin ta? Kat damagan ta kan
kuana. Dapailatan ti mapan, senyorita. Anya? Kapay! Mabutan ka kin ni Miguel? Sana ka mabutang, senyorita. Ngam, tap na maliklikan ti saan mi apag kinawatan. Anya ka di tinapasamak iti pa nagkita yung ijibantay. Nakapungtutak idi makita, senyorita. Tanalawag at trespassing ti ay na. Iso nga imbagak apo manang, ngam natangkan ti ulo na. Iso na paturungak ti paltog. Anya? Kasta tinapasamak? Uwan, senyorita. Kat nukarita nakiti. Kat amangan no napatay ko kuma. Imbaglangan, tanagal alod udmat lang api manang. Idi madlaw na nga nagpaputukak. Sumat na gayam ati na kayat ako yogan amapan iti balay. Tapi naturungan mat gayam iti paltog. Pasensya kayon, senyorita. Alalalala. Siyak na tangaro dan timapan. Tama nga na damay sarsarat kada kayo kin ni Miguel. Kat mairamraman pa'y ni Papa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga ita ka lang nga sumangpat. Nakapangaldaw akon. Saan ka kadya mabisin? Nagaldaw ka matang iti napanam. Sana ka nakapukan iti tari kayo, naramid ko mga kalapaw, Amira. Kat, anya nga rin tinararamid mo ijibantay. Nabihitak lang, Ijay. Tanagrana kami kiniburog, kat nagsubang kami. Anya? Trespassing nga kanon iti Reja Abantay. Kat pinaturungan nakpay iti paltog. Anya? Tiyawanan ba inaburog? Makitak lang pagsasawak. Bayamon, saan ka na makibiyang iti panagsubang mi? Addan tulat tamat aldaw na. Nakarit, tada paltog na. Nasa isaya at sano at dati gwardya ijabantay. Tap na awanan ti sa baling agbasak-basak. Aglalo katran tayong idbilaw. Mangdutog ang ngarod kadag iti matalagkwa tao. Ngay so, dati agbantay niya burog. At dapay nagbasuraan ti nyog. Pinya. Kan at dapay natimba asab-saba. Mayor. Kat gapuanan lakit di dagiti may sarsarong ngayjay. Pato abanggis. Abang ano dagiti matkit di manganop. Tiagal ala ka nagijay. Mabali na kasta. Wano saan, kat mismo ni Miguel matlaang timapmapan, mangsiksikwat ti bunga dagiti mulayo, Mayor. Pato abanggis. Paltugak ni Miguel numatakwatak ni sutag-takaw ka nagijay. Papa? Andaman bit ibagan? Sige, burog. Mabalin na kami pa ilang banawan. Sige, Mayor. Chloe, Sana natuloy dahil ipapantay ko may ti basement. Taiso mati isasampat idin ni Borog nga aga po ijipantay. Nukasta kayat mo ti bumaba ti basement. Wan papa. Pasipod nagapok iji Manila nagsarta nga nagkatan. Tsak may mababa iji basement. Amuklatan nga ijay tinakaibudigaan dagiti agam gamit tayo. Asaan amos usan? Kasta ti amom. Nga madati may sasilid di jay asan na makunabo di ka. Ala, bumabata nga ron, iha. Tisalbag aburog. Kunam lano malalaki launa hindi nagsango kami. Ikaputa na paltog na. Nakarit amin nagititaw ni Mayor. Gapo, tadarmas ta. Anya nga tanong gumatang akmat iti paltog. Tapno addamat pang dipinsak iti bagig. Nukas dyan nga damang karit kanyak. Wen, mayat sa. Uray kat adda umawawag kanyak. Ako na amngila ko iti paltog kanyak. Awagak tuman. Tamakipagkita kinkwana. Amira, agin inumot ni Miguel iti likod ti balay nga agmaymay siya. Wana na, maluksaw una iti panang paturong ni Borog iti paltog. Pasaritam ko ma. Taamang ano iti pan nakapartek na kat mapan ije balay da mayor.
Kat ituloy na ti makiriri kini Buraw. Saan, nanang? Binagbaga kita yan. Kat amo, impangag nakmat. Diyak ngamin kaya't amay sarsarat ti anak ko. Aglalo kat agdadagsan ka. Dakkelin ta tiyan mo. Kat sumang mamanulaang nga nabulan. Agpas ngay kan taon. Ne, apay anapasan na ay ka itinay bagag. Di ka di maragsakan, amakitam ton ti anak yu kinimigay. Saan man, nanang? Maragsakan na. Wen, maragsakan na. Apay kiti nasaan? Na ito yan, ti may kalima, ken maudi asilid dito'y iha. Ang mga napuro dadael manan agam kami tinagyan dahito asilet, papa. Mamwa, may ti panang lukat ko. Basta na'y tumtuma dahito asilet, papa. Landok dirikap na, talo pa'y di kandado na. Anya ka di tinagyan na. Itam talatagay kon dagiti talwa kandado. Abno makitam tilinaon tisilet. Mira, apay adi mat imay pinadanuman ni Miguel dagiti mula na amais. Ay natatang, saan ni may nagpadanom tagin inom ngagmay sa iti balay? Anya, naglokan. Gapulang iti arak. Mabaybayan nan, di mais na. Maluksaw la unay kiniburog. Gapo iti panang paturong nga iti palto iti bantay. Lukas na, dahil tatiga po na, agin inom iti arak. Wen tatang, isong ito maminsanan nga umay agpadanom kadag iti mais na. Insamirak mo't ket di pinadanumanen hindi saan ko na mauray ni Miguel. Ay, agyaman at nung kastang tatang. Loko nga min na di burog. Nabiit pa'y ka ni Mayor, madinti ugali na. Kastang sa no mabigbig a tao ti amo da tatang. Paglastog kan pagtangsit dan. Nukas di nga da karirida. Agpulon tao dagiti klase ti tattao anak kao. Sana maturog ti Diyos. Nalaing kang agpilihan. Naggapo pa'y dahil kay Germany. Hindi galo kanyak ti may sapan nyirok. Nga bala, no isot korsonadam paltog mo niya. Agyaman nagpapa. Kat ita, tandan po kut kapaltog. Uray inaldawa ko nga ginsayo. Taparang agpalinak nga sintado akas kada kayo. Sige, ngam da ito itilaglagi bam. Oray asintado ka. San mundo kumapagpangas. Tamangan no isot pakaisag makam. Wan papa. Saan mo abaster warlatan di baltog mo na dadi mo kayat iti bata mataw. Agbalin ka kumaresponsable iti panagigam iti nabilag nga armas. Nana, napananin ni Miguel. Apay nga on mo ito nitilikod ti balay. Napana ka din yung turog? Saan anak ko? Rimuarte asawa. Kaya mo, no, dinanon na kay di balay da balayan. Saan, nanang? Jakmet na sabat ididalan ko itay panagawid ko. Ne, napanan na nga ron. Ano, napankit ni jay taltalo na. Siguro. Napadanuman mo ni tatang jay padanaman ako maamais tayo. Sumumpet tulatan anak ko. Saan mo tabasit nga ubi nga di na mo ti pagawidan na. Sa bagay. Napartag samat. Panagkita kita'y pimanaw. Saan mo't unay anabarta? Iso adi mo pa kadanagan. Taamangan mo na panalaang pinaka nagitidingon na. Nabartak dagiti tao na engineer. No amo da nga addaak magbanbantay kadakwada. Senyorita Chloe. Eso jay nakakot si adumtang. Brog! Kamat pa kayo design? Ayos lang mat, senyorita. Naanayas ti trabaho. Alis to dagiti trabahador ni engineer. Napatakdar da amin ang ti poste, ti mabangon nga eskwelaan yaw. Nagsayatan. Talaga na partak dagiti trabahador. Awan ti agpapatay-patay.
Naliptag na amin na amuda anak kabantayak, senyorita. Nasayat nga rod ta mabambantayam ita. Apay, saan ka din nga umay nila kay Matsyas dito eh? Saanon, senyorita? Kan oray umay, no adda aklagad di. Kat saan ko apaasigan kadagiti agub obra. Tapno, di da marangrang. Juan, day ti kang runaan ang misyon mo ay ti kaadtam dito nga agpambantay, brod. Humay ka, adda pa'y papananta. Papananta, senyorita. Basta, kuyugan lang. Kaya't ko ti mapanmanan agin sayong apumaltok. Anya? Uwan angam, senyorita. Basit eta ti bala ti baltog ko. Tanalipatak nga inarajay. Isagsagana ki jay abala. Saan ka madanagan? Ta saan mat aday tapaltog mo itat ti usaray? Agin sayo? Anya? Apay, senyorita. Ada ka din bukbukod yu apaltog. Adda na. Kaya't mo amakita? Ay, sige man, senyorita. Erwar yon. Okay. Daytoy. Wow. Nagpinta sa napaltog. Stainless a kalibre 45. Kan, ado pa'y tipana. Ato yun. Talaga nga insaganaam sang nagpaisot panagin sayop, senyorita. Aguray kayo. Ginatang yu ka diti paltog yu, senyorita. Saan ko ang ginatang daytoy, buro? Kan amo ni papatipaltog ko. Taiso a mismo tinangtad kanya. Naggapo daytoy iti armory iti basement ti balay niyo. Anya, at the armory iti basement ti balayo, senyorita. Naibagat matankan ka. Saan mo pa'y kaya mga amo? Talaga adyak pa mo, senyorita. Ta sa anak pa mat anabayag a driver bodyguard. Sa bagay, saan mat nga tangagungat ni Papa? No naibagakkan ka, ti maipapan iti armory. Ibagak tulatan kan Papa. Ana ikaglisting iwat ko, anang ibagakan ka. Umay ayon kanyak, nigasan. Tay-tay agrub-rub watak ijabalay. Plano kon nga ilako tinuang ko. Kuti tay inak ko maiwaywayan. Kapag isumot ang masabot ko da iruin, kinbubot abatidor. Kuti di na ibagak nga kayat ko nga ilako tinuang ko. Saan ta na binayag, ngay may binayadan. Mabalin kon ti makipagkita iti agtetex kanyak alalaki ang mangilaklako iti paltog. Gumatangak met iti pangsalaknib ko iti bagik. Taga po iti lablaban mi apa nakagraryo ti dagani mayor. Umad adumeten ti kalaban mi. Bravo! Talaga natal nanti pulusoy a pumaltog, senyorita. Naparaglagyamanan dagiti latang imbitin ko. Kung naktupay masursurok mo't lang ti pumaltog, borog. Nukas kasanaw. Kat amangan no nalalaing kanto pa yan kini papangyaw, senyorita. Sabay na kumantakas na. Katitatam mo kung ti pumaltog. Sana to na mabay na sumurot kin ni Papa amapan maki-shooting range. Kanya, senyorita, nasaysaya at no dito'y latan bantay di pagpraktisan nyo. Kaya't kumat nga ipakita ka dagiti gagayam ni Papa. Namukmatan ti pumaltog, borog. Iso asumuro taktukan kwa na into mapan maki-shooting range. Anya day jay akarasakas. Iti tayo siya banta. Iti tayo hindi nagkarasakas, borog. Papitin ka sa ti paltog mo. Amang ano nakabusor. Amang ano kabusor ti nagkarasakas. Ang mga nadanay sa roong atulisan dito eh. Agsina ta, senyorita. Agpalaod ka, tagpaamyan anak. Sa likaw-kawan ta, tinadlaw ta anak karasakas. Pahingat ang inlako ni Miguel kinuwang naapag-arado na. Amo nga ta ni Amira, analakon ginuwang da. Nas ka na makasaritak ti anak ka. Damagag no apang inlako ni Miguel kinuwang na. Tatang! Ah, Tatang! ni Miguel tiyan dati malpod. Kapitan!
Kam kamakaman nak. Apa ta? Tatang, papanan nyo ayaw, tagdardaras kayo. Umaya ko may balayaw. Ta ada damagag ka na kayaw. Kasta ka di, ano ti damagan nyo? Nakita kinwang mau nga inukod da Erwin kan bubot ngayon labas ijabalay. Ita'y nagdamagak. Unada ginatang da kanon ginwang mau. Wan tatang, inlako ka da Erwin kinbubot yun ko. Takasapulak wana iti kwarta. Nagtulagan nyo kading agasawa ti panangilakom ginwang iyaw. Saan tatang? Saan nga mo ni Amira ngayon lakok din wang mi? Anya? Tapay. Imbagam kumakin kwa na agure ka. Pangaramatam iti kwarta. Tapay ngayon lakom ginwang mau. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbag nga oras yumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Malagip ko man, Amira. Awan ka di pa iti panagsarita da abalayan ken Mayor Placido pag ti pinagaburan na akapagayan yaw. Awan sa pay nanang. Ngam ko na ni tatang, amang pananto kasarita ni Mayor. Iti kasta, pabayadan na dagiti nadadala pagay na. Rampung nalaang apabayadan na. Taadumot ti gasto ti agtalon. Nanginat abuno, bin-e, pestisidyo kanda dumapay. Wan nga rit nanang. Sa angin mina pa iti panangdan kadagiti agraep kas kada agarado. Aywan, nakit di basta latan pinagaburan ni Mayor dagiti dandani kuman magaapa sa pagayo. Ay saan amabalin at di nabayadan. Wen ngam, kaya't nga tamat ni Mayor abayadan dagiti pinagapuran na apagay. Tapay kumaadi na kaya. Amok ti kinaptoso ni Mayor Placido nanang. Demonyo tayo siya tao. Kat amangan no agriridalaan kini tatang. Di ba kakit din ni tatang abayadan na dagiti pinagaburan na apagay mi? May mayat no ibagalatan ni abalayan. Tamangan kit di no ipagarot na amabuteng una yan kinkwana. Hello, Agripina. Anya ti damag, timawag ka. Ayan mo itahani. Siyempre, adag dito'y munisipyo. Iti mismo nga opisina. Abayan ang damagam. Kaputanwawan ka kumadita munisipyo. Ibagak adumawas ka dito'y ospital. Anya ka ti manunti bagam. Tapa umayin dita ospital. Itay nag-rounds ti doktor. Kat kinasarita nak. Anya timbagana. Una na mabalin ka nun arumwar ti anak ta dito'y ospital. Kat ijayan balay nga ituloy na ti agpaimbag. Nukasta. Mabalina na ma-discharge na anak ta dita ospital? Wan, isuti ko a good news. Rumba nga si kaswem nga rudan dagiti papilis na arumwar. Tapno makawid kayon, Agripina. Wan, honey, ngamdakal ti bayadan tayo dito'y ospital. Maglalo kat private room ti ayan ti anak ta. Oray mano a milyon ti bayadan. Tinapatag kat makawidan ti anak ta si Bibiyag. Awan gayam. Adaga ka di ti sibay ni Chloe. Adak dito'y ruwar. Apay ka di. Kaya't kukumaka sa Rita. Ang malabayamon. Iya'y tulangan balaya ka sa Rita. Wan, kat ni matmaturog itay rimwarak iti ayan na. Isungay jay ton balaya katungtong mo. Sige nga rodan. Kasta pa inuawaran ti bagam. Rumuari ni senyorita di ospital, Mayor? Wan nga rod. Iso timbaga ni senyoram. Masapul nga aganaan na di ti kaadalan tumanan itirwar, Mayor. Taditay ammo, noanya ti panunot dagiti nabatbati atulisan. Oray rumuwaran di anak ko di ospital. San pa'y lang mabalin nga umadayo buyong. Tadi painan anay nagpulang tinapukaw apigsan. Sa bagay, adakmut amang gwardya ken kuana. No adan tuman kayat napapanan, Mayor. Buyong,
Diyak kumabay bagaking katiplano. Nga mapilitan akon. Gapoy tinaybagam. Asi kadagbalin na bodyguard yan ako, no adda kayat napapanan. Anya ti plano yung kanyak, Mayor? Agbakasyon ka pa lang iti trabahom taka sa pulam tinana. Anya? Mayor, saan ko akasapulan ti na? Iso adidak ko mapagbakasyonan. Pues, diretsuan ka man lang no di ka makaawat iti ado asarita. Kaya't mekin senyoram, ang mga kami ti sa balyad driver bodyguard mi. Anya? Ay, sana mabalin, Mayor. Kalpasan at tinaligodak ti pamilya. Gabo ka na kayo. Sa kalpasan na. Basta latan ikatanda kiti trabaho. Gapo, tanapo kawan, tisigo na kinasiglat mo. Iso pasensya kan. Ngem, agpatingga ka lang iti agtapos na ito bulan, ngagsirbi ka na kami. Sana mabalin, Mayor. Mabalen! Tabay kit dinasaan, da kami ti amom, da kami ti magpapasweldokin ka, kaya ti anyaman nga oras mabalinda kang ikatan iti trabaho. Baso na nila kayo, Matyas. Baso lang! Nagwag tengen ng madayo ti pato apanggis. Pinabasol na ba ni Matyas, itinaibagak ni kateko na driver bodyguard. Pato apanggis! Mabit lang. Umaya kon. Naimabangal daw mo, Miguel. Da kayo matkayam tatang. O sige, sumarek kayo. Ta dito'y tayo unag nagsarsarita. Ada iti kusina ni Amira nga glutluto iti pangaldawan. Ore sa anak ko na sumrek baraw, tanda pa'y papanak. Ha? Imagasak, tanda ang damagag. Naibaga nga ni kumpadre Kilyo akarubak, ngay may kakano iji balay, iji kalman. Uwan tatang, namdi kayo matnaranon. Anya ka dito umay mo kumaibaga. Ada good news ko kada kayo tatang. Isuasumrek kayo kay. Ibagam latan, tanay agap apuraak. Anya ayati bagam. Ni Amira tatang. Aginawan. Anya, magpahiso baraw. Di ka kadiagang angaw. Pudno ti bagbagak tatang. Sa anak na agang angaw. Mismo a doktor tinang ibaga kada kami kininanang. Nga aginaw ni Amira. Ay, nagimbagan ti Charles. Tadi nangag namat lang nagiti ar-araraw ka. Ay, may sakto nga roden alulaw. Uwan tatang. Kat may sakto matan nga ama. Addan ton anak ko. Kat addan tumatan apo ko yung kininana. Ay na, selebraran tayo nga ron Di kaadan ton anak ni Amira. Anya? Saan kayo ang madaragan? Siyak ti makaamaw. Umay kay to amin iji balay. Taparkin tayo to day, turo akal din ka. Ha? Agpaiso tatang? Kaano nga rod? Inton malum ka din? O, renton bigatin tanay adapay mo't papanak. Jak masangot imang party iti kalding ko ita. Ha? Apay? Papanan nyo ka di? Ije munisipyo. Kasaritak ti mayaw, may papanay ti pinagaburan na atal-talunag. Anya? Ni, aguray kayo nga rod tatang. Dua tayo amapan. Kuyugin kayo. Saanin, siyaklatan. Hindi ka numay tamang ano, agnervyos tumanan di asawam no kuyogin na. Umayak man kan saan. Agnervyos latan umamuan na anapan kay nakisarita kini Mayor tatang. Di saan mong ibagbaga, tapno saan nga agnervyos. Ay sabagay. Wala. Inkay latang nga rod tatang. Namnamahan nyo, adyak ibagbaga kini Amira ti papanan nyo. O anya, naibagamon ka ni Boyong nga ikatemon akas driver bodyguard, honey. Wan, ako na nagitin nga isunto ka no ti bodyguard latan di arakta. No makaawit di napalay. Anya, anya kayat. Awanan ti panagtalag ko iti day tsaya Boyong. Oray siya. Isungarod ako na kenkwana ang mga latay di kasukat na. O, anya nga ron ti reaksyon na idi imbagam kan kwa na ti kasta. Nakita kalimbida iti ruba na. Kat kunan na apay kanong ikatag iti trabaho na. Itinto na tinalikodan na pa iti pamilya nagapo kata tayo. San pergwensa. Di naman ibaga ti kastahani ta suswildoan tayo mat. Saan mo tulatan na salsalangatan? Tapno ti managdigang tiloksaw na. Malawanan no iso ti kunam. Unggayam, nasikaso mo, dagiti kasapulan ni Chloe arumwar dito ospital. Wan, honey.
Indakton bayadan iti billing section. Sige, urayin nyo ni Boyong tayo timang sokon kada kayo dita. Di man, inikat mon aya at driver tayo, hani. Imbaga kon ngaging ka lang iti tapos na ito apulan. Iswayuray mo dita ospital, tapaw na gamang sokon kada kayo. Kasta ka di, hani. O sige nga, Rod. Iuray ko dito ni Boyong. Mangmangag ko na itay ti boses na. Ngam, awan mo tan. Napanan, tada kanupay papanan na. Andalangin may na sinaludsod. Anya ti may nasinutsod. Tinamag na, no anya ti bagak kumakin ko ana idi kalman. Idi napanak idi balay da. Ay, kat, anya nga rutin sungbat mo. At syempre, imbagak nga da na pintas adamag arumbeng unay mamon na. Di imbagam nga rodan, di umay na, di ti balay. Wen, imbaga kon ngagdadagsin kan. Ket addan to na po ko na. Anya nga rutin reaksyon ni tatang. Syempre, naragsakan. Napalalo ti ragsak na taddan to kanon na po ko na. Sapay lang ko, Ma Miguel. Tabigbigan nan tong apo ko, ti ipasngay ko. Ha? Apay akas ta ti saon. Ah? Alangan ba't adi nabigbigan? Idin to ta nagtaod a mismo kadatatin inawam abiyag. Dara ta adwa ti mabukbukal abiyag iti saklulong. Wen anya. Ay, saan narumpang amamuan dati tinapot. Milagro. Itabang baing umay ka diti opisina, Matias. Napatag-una ti pagsaritaan ta, Mayor. Isungay maya. At niya ti pagsaritaan ta, haber. Ti may papaniti panang pagabur mo iti kapagaya. Adandan di ko man maapay. Imbaga kon ken ka. Pakapatakdiran ti pagadalan day jay a pinagaburak. Unang inura niyo kumapay nga apitag, tinagbambanugak. Pasensya kan, Matias. Ngam kasapulak una yung dayadaga. Talagsarita kamin kin Engineer Juan ang marugyanan ang mapatakder ti pagadalan. Pues, bayadan nyo nga rod, ti pinagaburan nyo akapagaya. Aniya, bayadak ko na, Matias. Rebeng nga lang tadakkel mo tigas-gastusan may agtalaw. Laging itag nga mawan mauray mo nga uray kusing, Matias. Jak bayadan. Di kay kadi makonsensya. Nagbambanugak niya dinadael yung akapagaya. Nagrigat agtalaw. Pumanaw kan dito opisina, Matias. Di nakriribukan dito itado tirumbang nga si Kaswag. Rumarkan, katagur uray nagiti kakapitanis di tarwar. Ala, no di yung kayat abayadan nagiti dinadael yung apagay ka. Awan mabalin ka. Nya po Diyos tulak tanti makaammo ka na kaya. Kas lagi lunod ka pa'y. Inakon, Mayor. Sapay lang ko makarmakan. Nay, tanagibati pa yung langit di sarita na. Hoy, Matias! Saan akong nakanyak na kita? Ayan nantay kalugong ko. Awan mo to dito nang isabitan. Miguel, apay, anyap sa sapulam. Kas kalagap, apura. Kwa, inakide balay da tatang. Di mo lang nakita tay kalugong ko? Insabit ko di tarwar tiri daw. Naitayab ngamin itay. Oh, ada ka ti ibagam ka ni tatang? Takas lagap apura ka pay? Adda nga rod. Ay, anya ti kay baga. Inakman damagan. Noon niya tinagsaritaan na kini Mayor. Anya, kahit mo asawan, napanlata na kisarita ni tatang ka ni Mayor? Kwan, uwan amira. Una yan, naikaglis mo tunto dila. Una yan, apay adi na magbaga kanyak, Miguel. Pasensya ka lang ko manamira. Saan nga minakayat ni tatang agnervyos ka manan? Iso nga inlimod na ti ipapana iti opisina ni Mayor. Ala, mapan ka nga rodan. Damagam na niya't nagsaritaan na kini Mayor maipapan iti pananggabor na iti kapagayan mi. Wen, o sige, mapana ko. Ay, mabit lang adapay gayam ibagak. Ano rin ha? Mapan kam tuman bit sumukdal iti bunga ti suwa ni tatang. Asla kayat ko ti mangan iti naalsam. O sige, uwan. Isukdalan kan to iti bunga tiswa. Mayat kano tayo, adot bukal na. Mayat kano da dya apaginawan. Tadakdakkel kano ti posibilidad na. Alalakin to ti mayininaw. Anya? Mamatpati ka mat kadagita nga ibagbagada. Saan na pudno dahita, Miguel? Basta, kayat ko,
Alalakin to kumati umuna abo nga tapakan. Kat nga lalaki, panaganak to iti anghelo. Di? Apay nga anghelo ti kayat mo nga ipanagan no bilang lalakin to ti anak ko. Anak ta ko nama. Wen gayam, anak ta ko nagkuma. Apay nga anghelo ti napilim ang ipanagan. Gapo, ta isunto ti agbalin nga anghel ta, Amira. Iso nga anghelo ti kayat ko nga ipanagan. No, lalakin to. Pakibabaamon to'y kargak baro, kutne, nadagsan. Uy na na, mabitan. At to'y tiplete, kukamunta suplina. Nanang, anya dito isang putyo? Ay, napanak man nagpasyar ide balay da kumari si ma. Ket nakihitak to'y idayon. Ket kaputaawan mo ten titagibin iso nga imbaga kadawate ko. Ay, kasta? Ay, mausar to ti anak mo dagitoy, Amira. Hindi pa iso agatangan tayo. Iso anak turut ak anang ibaga kini kumari si ma. Agyaman at nanang. Nasapan sa unay, apa nang isagana kadagita para iti ubing. Ay, Kwa, mabayag pa iti panaganak ko, nanang. ay, di lamamin ano ti aldaw ken bulan nga aglabas anak ko. Kan rugrugyamon ti agatan iti arwatan ti anak mo. Tapno awan taon ti parikot inton agpas ngay ka. Saan akayat ni Mayor abayadan ti ginaburanda apagayo tata? Wen baraw. Maluksawak unay. Ta kuna nang awan kanu ti maited nang oras sintimaw. Talaga adakas ti ugali da dya, Mayor. Aguray man, taintun pa nag-ieleksyon. Ibagak to ka nagiti tatawa di dabut-butusan. Apitin nan tulat tamot dagito nga aramidin na kadatayaw. Sana maturog ti Diyos. Wen tatang, apitin nanto. Wen gayam, may sabalik man ti saritaan tayo. Anya data. Matuloy ka rin lang ti plano yung apa nagmi-meeting tayo intong Domingo? Uy, iso nga ibagam kanagiti kakadua tayaw. Wen tatang, inak to isursur nga ibaga kadakwada. Nagrana kami pa iti agrikulturista tayo iti munisipyo. Kat imbaga na. Nga addan dati orayan tayo farmers cash assistance. Ni, agpaiso ko tata? Wan baraw. Sagli 5,000 kano a pisos ti maawat tunggal rehistrado aman nalawon. Ni, sigurado ang maragsakan lakit di dagiti pada tayo aman nanon. No maamuan da, nga damanin maawat tayo atulong nga gapo iti gobyerno. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Agyaman at. Nakaawit akmat lang dito'y balay as ibibiyag, mama. Wen iha, kat ibagak to kan ni papam nga agpadaya tayo. Agrambak kan agragsak tayo. Tanalasat mo matlaang ni patay. Wan, mama. Kat nagpadaya tayo akas iti ko na yun. Awisak nga ro dagiti kagayam ko. Wen iha, awisam to amin ida. Nga uray saan da kagay may binisita iti ospital. Uray, tayo din amuandan nga danput ko, kan makasawa kon. Kat may samatan kadakwada ti agtext kan umawag, mama. Wan gayam, adan adlaw ko kin ni Boyong. Anya tinadlaw mo kan ko, ana iha? Kas na nakalidliday iti agdadrive. Ada ka di parikot na, mama? Dakkel ti problema na. Apay, anya ti problema na? Imbaga ni papang mo akayat nan asukatan akas driver bodyguard na. Anya? Tapay mat, mama. Loyal na napaklan kada tayo ni Boyong. Angam, apay akayat nga ikatenan ni Papa. Gaputa awanan ti kumpiyansa mi kan kwa na iha. Ada ka ti naramid na akinat traitor, mama. Awan matkit di. Day disigo da kinasiglat na. Awanan, namin dua ang naglaban da kan Matias. Gamkaskas di ana abak lakta. Anya? Unayan ni Boyong. Abakan ti may salaang alakay?
Idin to ta nakabisbiskan. Idi damo, tinagbat ni Matyas ti saka na. Idi may kadwa, dinudog na iti danog ti rupa ni Boyong. Nga oray la nagkapat na iti dua mata na kan naawanan iti puot. Aniya? Oo na yan. Ay. Adugayam ti saan anasaya at apaspasamak. Kabayatan ti kaaddak idi ospital nga awanan puot. Wan iha, iso ang nagdesisyonan ni Papa nga ikatan na ni Boyong akas driver bodyguard na. Di na pa'y may kanawa ti bagina. Anyan tulakit din ti gugwardyaan na amayor. Talbag, talaga sana mapunas iti panunot ko. Dagiti imbagbaga kanyak ni Mayor. Hindi na minsan nga daw. Katanak kanon a driver bodyguard na. Tanagkupas kanumatan ti kinasiglat ko. Ay, bisit! Kas iti pan nakawara ti baso nga embarsa ko. Kas tantumot ti pan nakawara ti banga-banga dagi alakay Matyas. Iso ti akin basol. No apay nga ikatanakon ni Mayor a driver bodyguard na. Paltugak dagi alakay Matyas. Pungita ka na sumangpot. Napan ko sinurusuro dagiti kakaduami ang manalon. Anya timbagam ka nakwada. Ti pa nagmi-meeting main tong Domingo. Awan gayam. Ada na sa hagap ko adamag iti pa nagsurusur ko. Anya dayta? Ni Chloe. Nakasangpet ka nun ni Jabalayda. Nukasta? Naimbaganan? Saan pa yun ay? Ngam ituloy na kanulatan ti agpaimbag i Jabalayda. Nasaysayat mo't ngamin nukas jay. Natuok tagyan iti ospital. Ken, adda pa'y may saan na damag ko. Anya dayta? Ay, agbalin kan samot ti naman nanao. Ah? No babae ka kuma. Chismosa kan. Ah? Saan mo't ah? Tasi ka pa lang mo't ti pangibaga karagiti nasagap ko adamdamay. Anya nga ro dayta ang sagap mo. Ni Buyong. Ikatin ka nun ni Mayor at driver bodyguard na. Anya? Apay ka no? Nabayag mo na driver bodyguard na ni Buyong ah. Dahil tatisan ko nga mo. Tadi mo't may lawlawag dagiti nang ipadamag kanya. Noan niya ti rason nga ikatin ni Mayor Placido ni Buyong. Nasayat mo't kadi ano may katan day a driver bodyguard talas tugmat. Masurunak laang kan kwa na. Ado matin ti atraso day jay kinitata. Ala, agpadaya tayo ti panagimbagan ti anak ta Agripina. Wan honey, rambakan tayo ti panakaispal na. Awisag to amin na kapitanes. Rugrugya kong tagpabanglo kadakwada. Tabloy kampanyadak tumanan into numay nga eleksyon. Wungayam, ni Boyong. Diyan mo, rimwar kalpasan ang nakasangpat kami dito'y balay. Pato abanggis. Sa dido nga ta tinapanan na. Da kung mapapanan, may ton madamdama. Di awagam, kat ibagam nga dapapanan niyo. Ngam, amom ka di honey. Analiday itay ni Boyong. Tabay, anya ti kapuna. Gapoy ti panangibagam kan kwa na idi. Nga aging galaagan iti tapos da ito'y abulan ti panagpay na akas driver bodyguard mo. Malidayan, tawan ton trabaho na. Hindi akma, titi sa bali at trabaho, hindi naman kayat. Anya tinjayam kan kwa na trabaho. Hardinero. Ah. Ngam ko na naman takay kayat na langan, asaksaklutan, dagiti nakulap ng tiagbali na hardinero. Ada ka din nakasaritam abaro a driver bodyguard mo, honey? Agdan. Kat, amo na kadimatlaang ti kumalbit itigatil. Nalaing, taig kami di ti may sa politiko. Kati sumot di tiradura. Ngam di pinatay dati amo na, naglamang matan. Masapul ang loyal matlaang kan ka. Kan saan at traidor ti ala makasukat ni Boyong. Natural. Agdalag ka kanya. Nalainga ka mang pili iti tao. Tadyak kayat nga ulikan nak ti pasurot ko. Tatang,
Maksayan tumetlangan ti aso apasurot ni Mayor. Apay, anda ka di may kat kadagiti nalalastaw apasurot na. Adda tatang, ni Buyong. Anya, tilastaw ang makanawan ni Mayor ti may kat. Tapay. Jak amo no anya ti rason tatang. Ngam ibagbagadang ay katan ni Mayor. No kasta, may kat taon ti kinapangas na di abuyaw. Wen tatang, Apay nga tangay katan ti Mayor. Idin to tatal-talken na una di buyaw. adda siguro sana kinayat ni Mayor nga aramid na tatang. Isungay katanan. Sa bagay, buglaang ni buyaw ang kadagit ti botante into nagkandidato ti Mayor. No, agpaibutos to pay. Sa may mayat ano katanan. Nasaysayat pa'y kuma. Numabak tumutan ni Mayor inton eleksyon tatang. Makaadutan san barok. Ang mga numalipatak tirantak sa lungsuday. Ha? Anya ka di ta? Naibagamot langan kadagiti amay nakakadwa tayo di meeting tayo intong Domingo. Wen tatang. Katimbagak nga ijay kubo ni KIP ti pagmimitingan tayo. Ala, nasayat no kasta. Ta mga laak ng tiling taag amais kay sunto ti merindaan tayo ngagmimitay. Agling tanto kanumot iti kamuti ken Sabada Wilson ken sima. Isunton tinayon ti merinda tayo. Ket sika, anyan tumot ti mabalin mo nga itugot baraw. Inak tumot mangibaga iti basi iti ayam da kasinsin Manuel. Tadan tumot inuman dagiti lalakay asanger akakadwa tayo tatang. Ay, ada kumabot pasurot na apulutanan Pumartsak tulatan iti pato tatang. Tayo sunto ti pulutan dagiti mayat nga uminom. Ay, nagsayatin no kasta. Ang, hindi mo to na ikaduan ti itugot mo abasay. Tamangan maadan to manan maidor-to-dor ang mabartag. Ha? Akas ka ni Jerry, di birthday ni ex-kapitan Norbert. At mimiting gayam dala kay Matyas inton Domingo. Kat ijay ka no kubo ni Kaipe ti pag mimitingan da. Mayat nga isunto ti pangipakita akong ti kinabarumbado. Inaktoy ti pagmimitingan da gidi manalon. Kat ijay to apal tugak nila kay Matyas. Iti sangwanan da gidi pada na manalon. Makaamuditan numabalodak. Basta tinaskan itakit makabalasak kanila kay Matyas. Kaiso ti makagapo no apay nga ikatan na kun ni Mayor a driver bodyguard na. Saan ko lata mawagan ni Boyong? Napananangatan. Placido! Placido! Abay, anya ti baga magrepina. Isumat lagayam nga awan pay ni Boyong. Agin inom matgayam iti tiyanggi da betsang. Anya, nagkunakin ka nga jay tayan ni Boyong. Ni Karing, limabas ita iti arubayan kat naibagana. Talaga pagpungpung tutanak na niya Boyong. Itay pa yung auroraya tada ko mapapanan mi. Nga maging ninumat gayam. Bayamo no dinan kayat nga aramidan dagiti trabaho na. Agsasadot siguron gapo iti panangibagam nga ikatemon a driver bodyguard mo. Kaunang minto nagtapos pa lang dahito ya bulan timbagak. Apa nang ikat ko kengwana. Isungak man na kumapay lang dagiti obligasyon na Agripina. Bayamo no dinan kayat nagtrabaho. Kasayak tulatan ti awat ko asweldo na ito nagtapos. Kasaritag to. Yak kayat na ito yung araramidin na. Tadapay lang iti putilta. Mama, nagmalmalaman tsak nakita ni Boyong Rumabin, awan pa'y lang. Ang mga doon na bartek kat inturog na iti balay da betsang. Isong awan pa'y. Dumyan nga roda ni tinaginuman na. Mabalin na kasta. Ngam ko na ni papang mo akasarita nanto no umay inton bigat. Domingo inton bigan. Day off na. Kat mabalin alunis ton nga report ken ni Papa. No, kayat na pa'y ti agtrabaho aging katapos. Takas lag sa sadot mata na mga ramid kadag iti trabaho na. Gapo iti panangibaga ni papang mo nga ikatenan. Asinon tong ano ti kasukat na, Mama? Ada ka nun nakasarita ni papang mo? Asino? Diyak mo, tadi na pa'y matimbaga kanyak. Loyal nga tamat lang kada tayo, tinapili na amang sukat kin ni Boyong.
Kanamo na nga tamot lang ang kalbitan, tigatilyo. Wala ko namat ni papang mo. Tasigod ka no nga igam ti may sa politiko. Kan tirador ka numat. Hala nga rod no gas na, mama. Barang mo na sigsiglat ng ni Boyong. Tayson ton, di mangisoro kanya. Anya? Ambisyon ng pailang ti makasuro a pumalto. Idinto ta iso lang aruden ti dandanim na katayan. Iso ti dandanim na kaisagmakan kadagiti tulisan. Mama, itipan nakakidnap ko. At addamanan akayat ko ti makasursuro a pumaltok. Anya? Wan, mama. No kumamok ti pumaltog akas ken ni papa. Mabalin ko masa na nagbaligi dagiti tulisan anang kidnap kanyak idi. Nasapa ka nga karubot ama paniti pagmimitingan nyo. Gaputa siya ti sekretaryo itigong lumi aman nalon. So adya kaya ti maladaw. Awan gayam. Naisaganam ka din tayo pinaadubukin ka? Ah, uwan, inkabil ko niti pagbalunan. Kan addan ita asidag tiri daw tayo sa nga galon abasi nga itugot mo. Agyaman na ka? Unay daytan. Siyempre, pangpabuenas. Kantap no nadardaras adumakkel ti baby ta. Sapay ko ma. Tadin to agbaaw no agbali ti panagayat mo kanyak, Miguel. Ah? Inton ipasngay ko ti inawat. Amira, saan to ngagbaho ti panagayat ko ka? Ay, ayatin ka unay-unay. Kat no kasano ti panang dungdungokin ka. Kastanto mo ti panang dungok iti anak ka. Agulimag kayo kumakakapsat. Denggan tayo ni tatang. Tada na patag unay ngay bagana apag sayaatan tayo aman nalon. Ulimag kuma. Sige, wala kayo. Sige. Dahita, nagsardengdan tata. Mabalin yun ti agsao. Kakabsak! Naangay na ito amiting. Tadanas ken unay amaamuan niyaw. Sigurado, amaragsakan kayo, iti padamag ko kada kayo. Ano ka dito? Tama to! Ano ka dito? Adan, tinabayagan nga urayan tayo, a farmers cash assistance tayo. Ang sagli 5,000 pesos titunggal rehistrado aman nalaon. Kan ada pay libre, nga ito ti ahensya, nga abuno kan bukbukal. Kaano to karon ang ala tayo ng kita? Tatamat ka! Inton sumuna bigat, isaw ti panagibunong da. Lakay makas! Ha? Saan mo na maalat para kin kang ayuda? Ni Boyong. Matay ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Una yung ti kaado ti linabaak nga arwatan ti asawak. Naimpag ta nailabak aminan. Barang no saan nga agtudok at mamagaan matla amin aging gatmalang. Amira! Amira, anak ko! Ni, apay nana, ay ti bagayo to uro kay nagtartaring yung masidad. Isang mo pa ilatar aramidon ta inta kita ni tatang mo! Ha? Apay, anyat na pasama ka ni tatang, nanang. Nag-aapa da ka di manan iti nagmimitingan dakat nadangran ni tatang? Saan da nag-aapa? Imada ka nun ang paltukin ni tatang mo! Anya, ay saan? Sino ka no tinangpaltog ka ni tatang? Diyan ka mo! Umay ka! Kaintay din nakapasamagan ti krimen! Kumamkamat ni Miguel kanyak. Nalawag ang makita nga mas asidag kanyak baba ni ti side mirror ko. Sana mabalin na makamatan na ti salbag. Isublat ko matapaltugan. Uray kat nalawa mat ti kalsada. Bigla tagbilta sa kupaltugan ni Miguel. Itan! Nasobra ak tinagbiltakit. Madungpar ko dinakla kayo. Tatang,
Saan na kami kumapampanawan? Saan kayo amatay? Lumaban kayo. Anak, saan mo nasurutin ni Abalayan? Dito itan nga aguray, no anya ti resulta ti panang tamin dagiti do doktor iti amam. Awan puot ni tatang nanang. Matay sa amatan. Pati kerem ti pakinakam mo, Amira. Hindi ka unay agsangsangit. Laglagi pam nga dadagsan ka. At amangan numaalisan ka. Diyak magawid ang nanang. Ang mga namatayin ni tatang. Biyag na tinakataya ita kadagiti akong daway. Umay ka. Taintay ti chapel ti ospital. Agdawat tayo ti kaasi ni Apo Diyos. Amira, Nanang, Miguel! kumusta ni tatang? Diyak mo. Abay, tagsangsangit ka. Abay, natay ka rin ni tatang? Diyak mo. At daangas na adin manon dito yung ospital, anak. Ngam saan ama sinunoon no agbiagwin no saan. Namatay. Kasano agto pa yun, Miguel? Amira, adakmat. So adi ka agladingi. Tinasayaat kat umay kamot iti chapel pa. Tatatayo at talo tag kararang iti Apo. Dawatin tayo ti kaasin na kiniabalayan. Wen Nanang, Mabiit lang. Andalaan damagakan ka, Miguel. anya reta Amira. Kung nadagiti nadahanon mi iti nakapasama ka ti krimen. Kinamat mo kanu ni Boyong nga ng paltog gini tatang? Wen, Apay akinamat mo pailaan. Kasano no pinaltugan na kamat. Ang naabutam ka day. Wen Nanang, tayo di kinilat na tinagwilta. Saan na anak Arkulo? Iso ana idong pari tinakila kayo. Anya? Nadisgrasya ni Boyong, Miguel? Wen Amira, ngam, saan ka di adito'y tinangitarayan ti ambulansya anang ilugan kinkwana? Awan pa'y natin sirrak da dito'y anadisgrasya, barok. Nukasta, mabalin nga iti sabaling nga ron nga ospital tinang ipanandakin ko ana, Nanang. Nakitab ka diti kasasaad na idilugan da iti ambulansya, Miguel? Wen, kat nakita nga awan mo't puot na ngayon sagpat da iti ambulansya. Kan, nadigos iti dara. Panagkunak. Nag-aasatan no agbiag pailaan. Anya? Ayun, no kasta. Nakaro ti pa nakadisgrasya na. Wen Nanang, nakakaasi ti lang nga na idiinlugan da iti ambulansya. Hello. Apa yung gimawag ka, Agripina? Sa dino ka di ayan mo. Taitay pa yabirbirukan ka. Tiamok, di ka pa rimwar dito'y balay. At akong dito pinagabura kataltalon. Ororay kita ni Boyong, tayo kumati mangi-drive kanyak, ngam jakmet na oray. Talaga saan mon ang mauray ni Boyong, na disgrasya. Ah, Intara iti ambulansya iti ospital. anya? Kasano ada disgrasya, Agripina? At indog na istorya. Isu nga agawid kan. Ta dito iton balay nga ibagak no kasano ang napasamak ti disgrasya. Nasatan tumapan kita ni Boyong iti ospital anang itarayan dagan kwa na. Sige, sige. Nagawid akon. Kaya't ko amabuan no anya tinapasamak. No kasano ang nadisgrasya ni Boyong. Miguel, matay samat ni tatangan. Di mo't lang makabuutan. Agtalik ka kinapod, Diyos, Amira. Agbiag ni tatang. Anya ka taman ang tibasol ni tatang ni Boyong. Apay pinaltugan na. Mabalin. At isusik na pa lang itinapalpalabas ng aldaw. Isu ti rason anang paltugan ni Boyong kinitatang Amira. Numatay ni tatang. Kat makalasat mat ni Boyong iti pan nakadisgrasya na. Papalod ko. Yak lakit di mapalabas na iti ngay narabid na. Wala. Sapay lang kumatagbiag mo't lang ni tata. Uri makalasat. Papalod ko lata ni Boyong. Aglablabasan ni Ter Arabidan na kinitatang. Agpadada kini Mayor Placido. Naawanan asi iti padada atao. Agpaiso na itapikin. Wala. Di ka unayak sang sangit. Kat ni, ang mga nung madaksan ti ubing. Ang mga nung mariknanam at ti panagladladingit mo.
Aniya, napan ni Buyong iti pagmimitingan dagiti Manalon, kat pinaltugan na lata ni Matias. Wen honey, kat idi na arinoknok kanon ni Matias, kat nagkakaribuson dagiti Manalon, napan kanumat inala ni Miguel ti motorsiklo na, kat kinamat na ni Buyong. Aniya, nagturad ni Miguel ng kamatan kini Buyong nga oray iso kat paltugan da. Wen honey, iso tinang dayawan dagiti pada na Manalon, kanagturad kanuan ang kamat. Kasano nga roda na itong par ti motorsiklo ni Buyong. Sigun ka dagiti nakakita, bigla kanuan nagbuelta ni Buyong, tapno paltugan na kuman ni Miguel. Ngam na diskarkulo iti panagbuelta na, kat naidong par iti dakkel akayo iti igid ti kalsada. Pato abanggis. Ipakita na nga ako matikin na laing na nga misumatan ti na disgrasya. Wen honey, kat kunada na pakaruan. Umay ka. Mapanta kita ni tinangitarayan daking kwa nga ospital. Saan nga tanga umay ni Chloe? Saan ba lang mabalin ang mapanidadayo di anak ta? Iso na talangan ti manggita kin ni Buyong. Miguel, simampot ka ka dito balay, tapno aginumlaag. Nanang, adamang burburi-bur iti panunot ko. So, kaya't ko ti uminom. Anya, timang kurkuriro iti panunot mo. At apet, nga da pa kainaigan ni Mayor iti panangpaltog ni Buyong iti katugangak. Anya? Ay, Miguel, mati maninday tanga atap mo barog. Talaga ama rin, nanang. Ta sigurado amarubruban ti pungtot kanyak ni Mayor Placido. Lumamuan na ti atap ko. Ngam posible ti atap ko. Saan ka rin, nanang? Ay, jak man amo, nga da pa kay naigan nga paiso ni Mayor, iti nakasama ka pa maltaw. Nanang, kagurgura na kami launay ni Mayor. Kat makanawan na ni Buyong. Isu a posible ani Mayor tinang mandar kini Buyong. Tapno patayon nati katugangat. Aga na pakarwan ni Buyong. Milagro lagan na malasatan na ni patay. Kapoy ti kasasad. Talaga pagduwa-duwa ti kasasaad na honey. Tako na pa iti doktora anadarahan kano ti utek na. Di opiranda ko mga rodyolo na. Iso ti rekomendasyon ti doktor. Ibagam nga ramidin dadagos. Datan ti mangibaklay ti magastos di ospital. Wen honey, inakto kasarita ti doktor na. Oray kaslawanan ti sirserbi na kanyak. Ramidin talat na ti pagrebengan ta. Kas amo na Agripina. Miguel, ado ka tila unay hindi trabaho may gitalon, tanamalman ka unay ngay may diti ospital. Napan ko la pinakan dagiti tarakan mi kinitatan. Apay nga rin nga itakalaang. Pasensya ka kumanamira. Naimasak ng tinti minum iti arak iti napakan ko dagiti tarakan ko. Anya? Masangon pa lang ti aginom iti nasangar. Idinto ta amumot nga may saka pinanawam diti ospital. Adda ngamin mang burburibur iti panunot ko. Iso ngay minumak basit. Anya day tapa ka burburiburam. Kwa, ibaga ka. Di mo to ko man ibagbagay iti sakani. Iba ka mo na niya day ta, Miguel. Amira, atapek amandar ni Mayor Placido ti panangpaltog ni Buyong kinitatang. Anya? Kagurgura unay ni Mayor ti amama. Gapo iti lablaban mi panakagraryo ti dagana. Kat, posible, nga iso ti nagmandar tapno patayon da ni tatan. Demonyo at talaga da dya, Mayor. Awagak. Kasaritak itinalapat. Anya, saan? Siyak tulatan ti mang salangad kini Mayor. Nasaysayat no siyak, Miguel. Tamis mo nga amak tinapaltugan. Sino da ito'y? Siyak ni Amira, Mayor. Di mo ka din malasin tigas lagpakpakaasil at aaboses. Oh! Amira! Pasensyahan. Di ka na ibusisan na dagos. Pimintas ti busis mo. Abay,
Ar-ara pa apam ka di madlang dinapasamak ka data? Kat kayat mo ang maulit. Demonyo! Karasaan ka! Pato abanggis. Sana kita ti kayat ko amang ngaging ka. No anyaman di ibagamon, takayat ko pa'y adanggan. Sika ka diti ng mandar kinibuyong, tap napatayan na ni tatang ko. Anlya, awan pa kay naigak iti panang paltog ni Boyong kinimatyas. Sika ti amo ni Buyong. Kat aming aramidin na, mandar mo. Karamba! San ko minandaran ni Boyong kunakpad, tapno paltugan na ti amam. Saan ang ama Martin, Placido? Pato apanggis. Di nakbibirngasan latan ni tinagan ko a Placido. Dayaw na! Tasyak tagdama mayor ti ili tayo. Saan ka may karyat dayawan ti uri asino? Kaputa may saka, demonyo! Anya? Demonyo ka! Demonyo ka, Placido! Sika lakit diti ng mandar kinibuyong, tap napatayan na ni tatang ko. Hinigdabran na. Pato abanggis. Siyakit din tatapon na ng mandar kini Boyong, itinapasamak kini Matyas. Agripina, kumusta ni Boyong? Di malanan iti operasyon, hani. Salbaga Boyong, may ramraman akon kapoy ti panang paltog na kini Matyas. Isungawresan ko makalasan. Anya, sambergwensa. Amom ka diti sasawang Placido. Data tinagpa-opera sa kalpasan na kasta ti ibagam. Gapo tadyak kayat ti pan na kay ramraman ko, gapoy ti kinatuso na. Kasano may ramraman tinagan mo? Gapo ta siya ti atapon ni Tani Amira, anang bilin kini Buyong, tapno paltugan na ni Matyas. Anya, sambergwensa. Nakadakdakas day tang atapdakan ka, hani. Talaga, isungawray maunatan ni Buyong. Masurunak ulay. Madino matay, Placido. Amom no apay. Taapay Agripina. Awan ton timang dalos itinagan mo. Numatay. Kasanupay nga ron amay bagana asaan apod no ti atapda. Wan gaya man niya. Naimbag lagi din da masirip ka, Agripina. Wala, baring makalasat matlaang tiloko. Umay ka. Mapantay ti chapel. Kadwata amang ikararag ka ni Apo Diyos. Asapay la kumatay ispalan na matlaang ni Boyong. Kanya, pato apangkis. Nganya! Kunakmat, ajak kamu tagkararag. Jak pa nagkararag, iti ang ngangabit kan patay ni Chloe ng anak ta. Nintulakit din Boyong, ti kararagak. Sanan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tatang, agreeing kay kuman. Madandanagan ako na yan. Saan kayo amatay? Ipagpagapuylo kuman, iti apo ko yung ay pasngay kunto. Makapuutsan. Amira, kumusta ni abalayan? Makapuutsan na lang. Agraran. Ay, abalayan. Agriing ka kuman. Saan ka amatay? No, kadwakan tumatlaang ang mga iwan iti ipas ngay ni Amira nga apo ko ta. Tatang, nakaring kayon. Di natayan Nakaring ko. ni tatang. Natayak ka din. Saan? Saan kayo pa natay, tatang? Saan kayo amatay? O Diyos ko, agyamanak. Nakaring matlangan ni tatang ko. Ayan ko. Adda kayo dito ospital, tatang. Amira, anak. Ada akmet abalayan. Agyaman na ka, apalayan. Ay, naabalayan. Kasta una iti dandanag ni Amira, iti pan nakapaltugmaw. Natiliw ka din ni Boyong. Ang mga noo may nakpuluyan dito ospital. Saan na maaramid day takada kayo, tatang? Delikado ba't ti kasasaad itaday dya tao? Anya tinapasamak. Kalpasan ti pan nakapal
Tukaw. Kuna dagiti kakadwayo ang nagmi-meeting abalayan. Kinamat ka no ti anak ko ni Boyong, babaen iti motorsiklo na, iti naglipas kalpasan anapaltugan na ka. Sigun iti damag, tatang. Na disgrasya. Iti panangkamat ni Miguel kan ko, ana. Na idungpar ka na iti kayo. Iso na iti ay. Kumusta nga rodan jawanan bain? Kuna ni Miguel, aswerte na una yan na makalasat kailangan iti napasamat ken kwa na. Kasta. Grabe, di pa nakadisgrasya na. Kasta ti kunada, tatang. Kuna ni Miguel, nakita na. Awan puot na ngayon lugan da iti ambulansya. Nadigos ka no pa iti bukod na adara, idintaray da iti ospital. Hello, Miguel. Oh, apay nga mawag ka. Kumusta ni tatang? Naimbagadamag, nakapuutan. Anya? Ana? Agyaman tayo iti Diyos. Kasaan naman lang nga binaybayan ni tatang. Wan, kat agyaman ako na iti Diyos, Miguel. Nakalasatan ni tatang. Ay na, naminduan na dara sa pinaltugan ni Buyong ti amang mamira. Wan, kat ibagak ti kastoy. Dadanto pa'y gundaway ni Buyong amang isikat kinitatang iti maikatlo a gundaway. Tabalad kon. No makalasat pa eh. Ngam panagkunak. Di na malasat ti panakadisgrasya na. May mayat pa'y kidino saan na makalasat. Pakawanan na kumanya po dyan si tineto nga ibang bagak. Gamin, no makalasat. Abangan no saan nalatasar dengan ni tatang algingga iti mapatay na. Ti Diyos ti mga dang iti amin na banag gamira. Uray kayat tayo amatayan ni Buyong. Di pa'y kayat tinamarso amatay. Awan mabalit tayo. Papa, nasapa ka matasimang patanagapoy dyan munisipyo? Wandi ha. Insapsapak. Tinakman kita ni Buyong i ospital. Di mama, diyo ka tinurayan? Ang mga matandanin sumangpat day jay. Wah. Imbawag kita ni mamam. Ket kunana, ngagsabat kami latan i ospital. Anya? Lukas na, kaya't kumati umay, papa. Kaya't kumata makita ni Buyong. Sanan, dito'y kalatan. Makapadagas pa'y laking katagbiyahe na dayo. Naimbagan dagiti sugat ko, papa. Saan ko anasukir ti anak ko. Tapno dadardaras mo't lang ti panagimbag mo. Okay. Sa anak nga ro din na sumurot kada kayo. Mabit lang. Nimot mamam ti umawawag. Hello, Agripina. Honey, ata akong dito ospital. Imuno na kamot gaya man. Sang-sangpet ko pa lang dito'y balay. Nga umayak mo tan. Bad news, tinasangpatak dito ospital. Apay. Anya ti madiadamag? Awanan ti matalag mo unay at taong Placido. Natayan. Natayan ni Buyong. Agyaman nak, nagatang kuntin reseta ti doktor nga agas ni tatang. Agsubli ako ni ti ayan na. Amira, aguray ka. Imoy ni Miguel iti ospital. Oh, Miguel! Amira, jak amo no napintas. Uno dakas da ito adamag. Anya dito adamag? Di mo pa'y masigurado no, dakas mo na nasayat adamag dito. Ni Buyong, natay ka nun. Anya? Natayan ni Buyong? Wen, natay mutlangan ti salbag. Miguel, di mo ibagbaga ti kastan. No natayan ti may sa tao. Ikararagam kiti ti kararwana. Asapay kumata makasaklang matlang iti pagaryan ti apo. Panagkunak, saan nga ijay langit ti pagturungan ti kararwana, Amira? No di kat ijay imperno gapo iti kinadakas na. Ala, adamot pagsayaatan na no natayan ni Buyong. Tapno awanan ti mangisikat iti biyag ni tatang. Ay, nalaglagan itan ti riknak. Gaputa, sanwat nga tapakabasulan. No pa kabang aron ti papatayan day di a tao. Wen, Nasaysayat pa'y kumano ni Mayor Placido tinatay. anya? Amira, apay akas lang nadagsin unay tiriknam kini Mayor. Panagkunak, nadagdagsin pa'y tiriknam kinkwana.
Ngamda kami ako mun kontrakin mayor. Iti panang paltugmanan ni Boyong kanya kabalaya. Talaga nga idarom kaon. May pabalod mo nga ta, abalayan. Idinto a mayor ti amo na. Uray pay. Awan nangat nga tao ngam tilintag. Abalayan, no nababa a tao ti agdarom iti husgado, ay kat nalakalaang apukos-pukusan ti kasaw. Saan nga amin nga do ti kwartana kat maaramin dalagta ti kaykayak na. Ang damit, pangukuman na mangusig kadakwada. Idarom ko ni Boyong, apaman na makarwarak dito ospital. Tatang, pakawanan niyo kuman ni Boyong. Anya, pakawanak. Kalpasan nga impidwa natin ang isikat iti biyag ka. Pakawanak. Ay, saan anak ka? Talaga nga idarom ko ni Boyong. Awanan ni Boyong, tatang. Ha? Ano ti kaya't maasawan? Apay ako nam nga awanan ni Boyong, Amira. Natayan. Ha? Iso ti may imbaga ni Bigil itay. Saan na ka noon nalasat ti pan nakadisgrasya na? Anya ti plano niya ti bangkay ni Boyong, papa? Tanimin pinsan mo kan at tinalikodan ti pamilyana. Kapilitan. Nga iti chapel ti pakay masayagan ti bangkay na. Pangururayan iti pan nakaramid ti pansyon na. Sige, papa. Asino nga ro ti mangbantay ti bangkay? Kabayatan ti pan nakamasayag ti bangkay na. Oray awan mang bantay. Awan mo tag-interes keng wada. Tamay samot ti na bangkay. Sa bagay. Ngam, mangibaunag to iti mapan makisarita iti pamilya na. Bareng mayat ng tumadla nga mapangitaan ti bangkay na. Sayang ni Boyong, papa. Tapay kumabasayangan ka keng kukana. Kaputa na po noon ay kada kayo. Nagpaiso na ita. Tasipot iso ti driver bodyguard ko. Awan pulos panang traidor na kanyak. Iso ti pakasayangan kan Juana. Manmano ti kaski ni Boyong. Nga itad na aming apuso kan kararwana iti Ngam! Iti napalabas na pukaw ti talagmiking kuana. Gapo kadag iti agsasaruno apalpak nga arabit na. Nang runa iti panang pansukin kuana ni Matias. Agyaman kayo, tatang. Tanatayon ti mangisiksikat iti biyagya. Idarom ko kumakat ni Boyong no nakalasat. Nasaysaya at nung natayon, tatang. Tapos nawanan ti sakit ti ulo yung. Sa bagay, nagpulumutan iti kinadakas na. Kuna ni Amira, nasaysaya at kumakano. No nataydan adwa kini Mayor Placido. May sapay na dyan, Mayor. Tumting tulat tama, tial daw na. Sana maturong ti Diyos. Wen, tatang. Tada pagpatinggan ti amin apa naglablabes. Nasakit po na itinagkamkaw iti Mayor. Ta sana binayadan ti pinagaburan na apagay ka. Bayan yun, tatang. Nudak lang mabain idi ka nagkikakapitalis ang mga uray iti iruruwar ko iti opisina na. Impeksak ko maamin anak kan ko na ka. Iti panagreklamo yung kinkwana. Isumot ti panggurguraan na unay ka na kayo. Amo yung dakil ti atap ko. Nga iso tinang bilin idikin ni Boyong tapno paltugan na kayo. Makarwarak lang iti ospital. Kasarita kiti nalapat ti Mayor. Saanan, tatang? Uray kat kinasaritan ni Amira. Anya nga raw ti kunana. Siyempre, naglikodan na ti atap tayo kinkwana. Alangan ngamin nga aminin na. Ang tinapatay. May baga tayaw ti atap tayaw. Nga isaw ti mastermind iti pan nakapaltug ka. Honey, naibasayagan ti bangkay ni Boyong iti Sunset Chapel. Nga maawan apulos ti manglamlamay kan ko, ana. Padasam manan nga ibaga kadag iti kabagyan na. Kabaring mayat na madala nga mapanmang lamay iti bangkay na. Wen, honey, nga kasla adamat amak ko amang maniho iti lugan ko. Gapo iti napasamak ka ni Boyong. Awan gayam, jakpay na ibaga ka na kayo. Nakasarita kon, di kung nakakasukat ni Boyong at driver bodyguard tayo. Asino ay ati kinasarita, honey? Kan tagano. Amangan no adayo matunay ti lugar ta. Kat saan ang makaanos?
Nanos ken natulnog ti kunak, anapili kamang sukat kinibuyong. Asino nga min, honey? Ni Burog. Anya, iso ti umay a driver bodyguard tayo? Wan, masigurado ka na sigsiglat ng ni Boyong. Tadon ti patas na. Wanted pa idi. Ngem gapo iti laing dagiti amo na politiko. Nawaswas ti kaso na. Maala, sapay la ko mga rod, tamakatunusan minto iti anak ta. Panagkunakit katunusan nyo ni Burog. Takas kinibuyong anatulnog ken nanos. Ken, nasigsiglat ngem ni Boyong. Mama, papanan yun? Baunak ni papam amapan makisarita kadagiti kapamilya ni Boyong. Anya? Linaksid na lang nga rodin a kapamilya. Ngam kay manan kasarita, ida? Gaputa kas laul-ulilan ni Boyong. Nga apan man laang manglama ikan kwa na. Paitabon nyo nga minan, mama. Barang malpaston dagiti kinasarita ni papam anapan nagarami diti pansyon na. Tano dilat tataliyawan ti kapamilya na. Kat talaga nga itabon tayton. Wan, mama. Dahil ti kasayaan ta na maaramin. Total kat saan tayo matan ang maisubli ti biyag ni Boyong? Tatang, nakasarita kong ti doktor yo. Anya tinagsaritaan niya. Mapalubusan kayo kanon arumwar ti ospital. Taagpaimbag kayo ni Balay. Agpaisaw. Ay na, nagsaya atin no kasta. Makapanak taon iti balay ti mayor. Anya! Apay mapang kayo pa di Balay di Mayor. Kasaritak itinalapat. May papaniti pan nakapaltog ka. Tatang, saan nyo kuman ang mapansalangada ti Mayor? Kuna ni Miguel, anaingat ang nagtalikodan nati ipapabasol tayo kenkwana, nga iso tinang bandar kinibuyong, apaltugan na kayo. Alangan mo't ang aminin na. Basta mapanak to iti balay da. Kat kasaritak itinalapat. Saan kuman, tatang? Ang mga nun, adala nga maisagmak kayo. Naminduang sikat ni Boyong ti biyagkaw. Kat jak pulos mamatay. Asaan nga amo ti mayaw dahil ti inararamid ni Boyong kanya. Uray, tanatay mat ni Buyong, tatang. Awanan ti mangisikat kada kayo. Nabilag ti mayor. Adaw ti kwartana. Laklakaan na lang ti mga alat ti kasukat ni Boyong. Tapno ituloy dati mang patay kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sige, Burog. Ag-report kan tumikat. Sa pamtulangan, tapno mayam-am mo ka pa nga muna kada senyoram kan senyoridam. Sige. Bye. Asino dyan kinasarita mi ti cellphone mo, honey? Ni Burog. Asino aburog? Kan tagano? Ni Burog, kabaro nila kay Erwin na taga Marciana. Iso, tibagbaga kada kayo, akasukat ni Boyong. Anya? Umain ubigat katison bali na driver bodyguard ko. Asukat ni Boyong. Mala, sapay la ko mga rod ta kasi nurutan to ti anak mo day jay aburog. Sigurado ngagkinawatan da. Natulnog ka na dayaw ni Burog. Asintado ba ya pumaltog? Wan gayam, may sabalik man ti sarita nagrepina. Oh, anya tinalagip mo apagsaritaan ta? Nabangka madlang, itinang ibaw nakken ka. Wan, tsak paikit dinadanon idi ti asawa ni Boyong. Ngam inuray ko, aging ka, nauray ko matlaan. Anya nga ron ti kunada may papan. Idi pan na kay masayag ni Boyong. Kaya da ka di madlang nga mapanbantayan. Saan, honey? Takunada nga sipod nagtrabaho ni Boyong kada tayo. Kat linaksid damatan a kapamilya. Oray ka dagiti anak na, kad sanda kaya ta makita. Wan, honey. Linaksid damatan nga ama. Tasipod idi ubing da kanupay lang. Kat nagbalinan nga irresponsable nga ama kadakwada. Paato apanggis. Wan nga rodan ti rason nga agbayag pa iti bangkay ni Boyong. Paitabon tayon, apaman na malpas ti pansyon na. Ay, agyaman na.
Nakasangpetak maglain iti balay ko as bibiyag, Miguel. Wen tatang, katagyaman tayo iti Diyos. Taawahanan ti mangisiksikat iti biyagyo. Natayan ni Boyong. Nagpulon ti kinadakas na. Sa pala kumaa. Tas sumarsarunumot nga agpulo ti mayor nga amo na. Wen gaan tatang, naibaga ni Amira ngayon kay kanong kasarita ni Mayor. May papan iti atap tayo kin ko ana. Wine, ang pudno lakit na itatap tayo baraw. Nga isaw tinangmandar ka ni Buyong, tapno isikat na tibiyag ka. Saan nyo kuman ang mapansalangarin tatang? Taawan mo ti ebidensya tayo, nga iso ti mastermind. Ang mga nuda kayo pa'y tagbalin na rakas. Nasaysaya at makasarita. Tapno amo na nga iso ti tuduin tayo. Ad-adalaang arumabat ti saan tayo ito apa nagkikinaawatan tatang. Iso abayan yun. Ikumit tayo latan kini Apo Diyos. No bilang tagpay suman ti atap tayo. Wala, Nasaysayat nga tiintay pa nang kita kini Buyong anak kamasayag ti aramidon tayo. Ngam tiin kay makirikyar kini Mayor tatang. sa dino ka day, tinakay masayagan ti bangkay na. Iti funerarya kano idaili tatang. Apaya saan nga ijibalay da? Gaputa na bayag kanon alinaksi dagiti kapamilya na tatang. Kita malatidakas at tao aya. Taore na tayo. Kagurgura dalat ta. Wen nga ro tatang. Nakapimpiman unay ita ni Buyong. Tanatay lang nga ro din. Di pala kayat atalyawan nagiti kapamilya na. Intantuman nga ron kitaan baraw. Taore namin doang insikat na tibiyag kaw. Kitag pa yan ay magtirupa. Tinagbali na kontrabida tibiyag kaw. Naimbag nga daw yaw, senyorita. Sino ka? Gwapo ka kumangam. Nagpasit ka man. Oo na yan. Dinayaw yo ti kinagwapo. Ngam, nagbasit kamat kunayo, senyorita. Anya nga minaya ti bangam. Iyak ni Burog, senyorita. Ti kasukat ni Buyong. Si kagayam di bagbagan ni Papa Burog. Anak na kanila kay Irwin at taga Marciana. Uwan, senyorita. Sige, sobra ka nga rodan. Tayabak ni Papa. Kunan ni Papa nalaing kakano a pumaltog. Agpaiso ka di? Saan mat apaglastog, senyorita? Ngam, talaga natal na ti pulsok apumaltog. Ada asawa mon? Adan, senyorita. Lay ka tinagan ti asawa. Katugangak na bunjing. Anya bunting? Bong tinagan ti katugangak a lalaki, senyorita. E dinto adjing mat tinagan ti katugangak a babae. Isa, bunjing. Sino ti kasarsaritam? Ni Papa. Ni Burog, Papa. Di bagbagaya kasukat ni Buyong. Oh! Nasaya tayo may kamadlangan, Burog. Apag iso, adda pa panantayin ton madamdama. Uwan, mayor. Chloe, ipatuldom keng kwanan no sardino ti quarters na. Tapno may dulin nan, dagitin tugot na, aramramit wenno alikaman na. Wan, Papa. O sige, Burog, umay ka. Surutan na. Tay tulod kay tagbalin at quarters mo. Miguel, apay akayat yung pailakitahan ti nakamasayat abang kay ni Buyong. Kaya't kano amay mo taktikan ni tatang tilangan ni Buyong. Isuamapan kami, Amira. Wan angam din to pa'y mapankitaan no nabantayan dagiti kamang ti pamilyana. Dakay kit din ti agregat apapan mangkita. Para kanyak. No natayan ti may sa tao, anak aramid kanyak iti kinadangkok. Mairaman mo tin amatay ti gurak iti dayta tao. Dayta tinagidyatan ta, Miguel. No siyak, aginggat si bibiyagak. Nakatalimang tulat ti gurak iti tao, anak aramid kanyak iti kinadangkok. Hindi mo amot mamakawan no kasta. Ang aguray ka. Ada ka di tao akagurguram unay adi mo mapakawan. Awan matkit di, awan. Apa yan ay kuling kamutan? Ada ka di tao anak kaaramit kin ka iti kinadangko? Kat di mo pulos mapakawan nga uray no may santun abangkay? Awan, Miguel. Gusto, isardeng ta na pagsaritaan na taabanan. Sige. Tingarod pa nagdadagsan mo ti pagsaritaan ta. Amom, nakaragrag sa kakunay.
Tasaan mo't lang ang nagbayag, sipo di din nagkalay sa ta. Katadan biyag nagpit-pitik iti saklulong. Daytoy, tikong ko na kataltalunan iti ni Matias a pinagapura. Ken pagpatakdiran iti pribado a pagkadalan, Borog. Napintas ti lokasyon na mayor. Tamis mo nga igit tidak kalakalsada. Ha? Nalawa ti dagami, Borog. Ngem kaya't nga agawan dagiti katalunak, babaen kano iti panang pagraryuda. Ngem jak ibalubos. Ikarin nyo idan akatalunan nyo. No kaya't na nga aguman tinagayo, mayor. Saan ko basta may katida katalunak? Gapo iti kinapolitikok, Borog. Buwes, di siya klat tantiag tignay, mayor. Anya ti aramidem, maber. Ikak iti pagkulayawan da, mayor. Tapno sandan nga ilaban ang agraryo tinagayo. Pato abanggis. Anya nga ron ti aramidem, kunak. Ipagam. Tano makita ka na pintas wino pabor kanya. Palubusan ka. Patayak ti Pangulo da, mayor. O diya, patayam ni Matias. Ituloy mo, tindro giniboyo nga bisyon na kasta. Uwan, mayor. Tapno maikak pa iti hostisya. Ti pan nakatay ni Boyong. Saan? Di mo aramidin rin na Borog. Tano ituloy mo nga isikat ti biyag ni Matias. Kasla damat ng kinapaisuna ti atap kanyak dagiti tao. Anya? Atapan da siya tinangbilin kiniboyong. Tapno patayin na ni Matias. Ngam, awan timandar ko keng kwana. Di manabuyaw. Agmay-may sa dito tsapal na nadatngan ta. Talaga nangisik ti kararwana. Taura dagiti kapamilya na kat sandan at tinalyaw. Uwan tatang, ngam sigun ti administrador iti daytoy, a funeraria. Itabon dan to kanon intun malum tatang. Asinon to nga raw ti makipamumpaw. Dagitin to kanulatan taga funeraria ti makamo ang mangidulin iti bangkay tatang. Ay una yan. Dahito yan ti bungat ti kinadakas iday ni buyaw. Apitin nan ti pait dagiti kinadakas na. Nga uray no may san abangkay. Mama, malaman. Kumawan pa'y daburog. Apay asigsag am ida, iha? Kaputan ako na ni Papay tay bigat. Nga itaamalam ti pan nakaiduling ti bangkay ni Boyong. Nakasaritan ni Papam dagiti empleyado ti punerarya ng balsamo ka ni Boyong. Isudalatan ti makaammo amang itamon. Anya? Oo na yan. Agkapimpiman na Boyong. Kasta talaga, iha. No awanan apulos ti agay ayat iti tao apimusay. Awan ti mabalin no kasta, mama. Ibaga kumada tayo langan ti mapan ngam. Kunayon tumanan adi pa'y mapan kitan dagiti kamang ti pamilya na. Tatay to lakit din. Nalpasan ti akam na iti daytoy abiyag, iha. Katawanan ti Serbina nga uray ado ti mapan makipanabon kan kwan. Imbak ti simangpit kan. Ni, kasla inururay mo mo't isasangpot ko. Uwan, adang nang napatag na ipagkakan ka. Anya ka direta? Imay ni Manong Ponso. Katimpadamag na, anakita na ni Mayor Placido iti pinagabura na atalon ni Tatang. Anya ko mano na pan. Amo tayo mo't amin ang apagpatakderan ni Mayor iti pribado nga eskwilaan. Di pinagaburan na ataltalon niyo. Ada ka nun sa bali at driver bodyguard na. Anya? Sino? Ang mga nukas kinibuyong manan anak ospag. Kun pangas. Santay lang amo Santay yung matpahingam amo no asino dahi chay. Namon ka din ni Manong Punso tinagan ti kabarbaro a driver bodyguard ni Mayor. Well, burog ka no tinagan na. Taga ano nga taday chay aburog? Taga Marciana ka no. San ka namat ngayon sa tidakal alalaki? Ngam nabakad. Ay sus. Kasladay di sa kiyong aroda para singir iti buwis. Unay kan, imbagaklaan timbagada alanga day di aburog. Tila pangyar arigamon kan kuana. Kapot ako namot nga minanabakad, ng basit. Di kasla sa kiyong arot. Ang agore ka, saan nga taan uyong mananda jay aburog?
Ngam day di buhyong. Jaklaan mo. Namdaytan, ang mga naison ti kabutang iyo. Santo Apolos. Uray urnungan amin ni Mayor ti agnagan iti burog iti daytoy nga ili. Saan kanto ang mabutang? Tawan mo't madingar aramidan mi. Para kada kayo dayta, kinitatang. Ibagayo nga awan ti madingar aramidan nyo. Ngam iti imatang ti mayor. Nakadakdakas ti lablaban niya apan nakaagraryo ti dagad. Papa, kanan to parugyan nyo ti may patakder ng eskwelahan. Nagsarita kami kan engineer. Imbaga kinkwa na anas ka narugyandan iti kapitan na panawan. At danto manan sa bala pa master kan tayo ti kwarta, Papa. Well, saan lang nga ita? Adu pa iti matulungan tayo. Nang runa kadag iti adda iti awaway nga tayo iti pagkadalan. Wan gayam, Papa. Naitabo ng tibangkay ni Boyong. Nasayat. Tabareng makasaklang matlang ti kararwana yempierno. No nagpakawan ka dagiti basbasol na, sakbay ang nagsatan iti angas, Papa. Anya? Mabali na makasaklang ijay langit. Ngam na saan? Daytan, tidya mo. Iso man nga imbaga kay yempierno. Ang santa man na pagsaritaan na di buyong. Awan sir-serbina at topi ko na ita. Wangayam. Di mat, kayat mo pa itag sursuro apong altog. Wan, Papa. Tsak kayatan iji bantay palinawang apag sursuruwa ka pumaltong. Sa diro nga rod, di kayat mo kan katalgadan na pagsursuruam. Iji daga nga inay-aywanan idi ni Miguel, Papa. Sige. Hintayo nga rod ka na burog. Tayson to di mangisoro king ka pumaltog. Ni, niragya ka nalbong. Kaslay tiruwar tinaladan tayo tinagapuan ti putok, Papa. Nangagko nagikis ni Mama. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakitak da iruwin kan bubot nga inukod da jinwang mau. Apay inlakom kadakwada. Uwan tatang. Ada pa ka sa pula ko na iti kwarta. Amo ka niti asawam nga inlakom jinwang mau. Kwa tatang. Saan? Diyak pa imbagakin ko na. Imbagam ko mga muna sakbay ang nagdesisyon ka. Agam agure ka. Anya ngamin ay ti pakasapulam iti kwarta. Kwa, tatang. Ada ka didakkel nga utang mau, asaan nga amo ti asawam, kat isaw ti bayadam. Awan. Awan tatang. Anya nga raw ti pakasapulam iti kwarta. Ada kumagatang. Anya ya ti gatangam, tapengin lakom pa yung kakaiso na pagar-aradom. Ibagak tatang. Ang pangasyo. Di yung ibagbaga kadananang kan ni Amera. Sige. No, anya man ay takayat mo agatangan. Doa tala nga makamaw. Ala, ibagam nga roday. Paltog ti gatang tatang. Anya, paltaw. Uwan tatang. Tapno adamot pang dipinsa tayo iti bagbagi tayo. No adaman na nagpanggap kada tayo iti sana na sayaat. Gapo ka day, iti panang paturungken kaniburog ide iti paltaw. Daytat, yung nakapanunutam, gumatang mo't iti paltaw. Uwan tatang. Narigat no buning lahang ti sarsarang tayo. No kasdeng adamayat mangdangran kada tayo. Maawatan ka barok. Ang kasano nga rod ang mailimod mo iti asawam nga awanan dyan nuwang mau. Day tangarod ti problema kita, tatang. Diyak pa'y ammo ti solusyon na. Kastaw. Tapno makalusot ka iti asawam, isuro ka iti aramidam. Agore ka man. Anak ko man di pagilibudam. Sakit din, ti mangkonsintikin ka. Kwa, tatang. Maawatan na ko ma.
para iti siguridad tayo amin ngagkakadwa dyan katangi kapaltog. Sa bagay. Sige. Anayon, ti pan nakaawat ko ken ka, barak. Anya nga rin tinapanunod ti a solusyon ti problema, tatang. Anday patarakin ko ano ang kaniguyo. Katangay maumaan nan, sikan ti mangala. Kat iso ti pagparangam anwang mau. Anya? Unang malahasin ni Amira dyan wang mi, tatang. Tapos ara iso ti mapan mangiwayway. No, kasday adyak masango. Di ibagam tulatan ngayon sukat mo kada iruwin kan bubaw. Kasano no agdamag to kada irwin kin bubaw. Di pa ikot mabuking ako. Saktaon ti makaamo amang tulag kada kwada. No, saan ka mabuking? Ha? Ano? Agyaman ak tatang. Uray may sa ti katugangak no kada kayo ti kinasayaat na. Saan na ko napatiray ukan? Ta talaga mo ta siyakla ang ti katugangam. Ta nataykat nga rudan na di asawak. Ay. Malaksid lang. No, dapay nalimod sa bali ang katugangam. Bara. Ay, awan tatang. Amuyo mo't at ilang anak yun. Ayat eh. Sakti makalaban mo no mga alakay ti kadua di anak ka. Patay ka, no asino ka man nga umayag, basak-basak dito eh. Sakmat. Sigurado, anatay itanday jaya nagkarasakas, senyorita. Asit kanta, Borong. Siyak pa lang ti umasidag, senyorita. Tamang ano, maisagmak kayaw. Sige, asit gam nga rodan ti pinaltugan ta. Uwan, senyorita. Ikasaklat ta ti baltog ko. Aganad ka, Borong. Sigurado, anatay itan ti pinaltugan mi. Wak nitak ti kasamakan. Borong, anya ti pinaltugan ta? Jackpot, senyorita. Saan akabusor, winutulisan tinapaday ta. No dikat may isang alingo. Anya? Alingo, ti pinaltugan ta. Uwan, senyorita. Adi tao, naudatalan, senyorita. Naimas nga taday ta? Para kanya kat naimas ng dagiti ordinaryo a baboy, senyorita. Sige, yawit ta nga rod. Kat partyam, tara manaktuman no talaga ana imas ako nam. Uwan, senyorita. Apay nga tadi mo la sumangputan ni Miguel. At dapay lang nga tayo dyan taltalo. Amira. Itatang. Kas na paspasungada. Wano, amom kaday nga umayak. Kat siyak ti paspasungada. Ay, sana da kayo tipas pasungadak, tatang. Ni Miguel. Anya, awan pa ni Miguel? Awan pa'y nga rod. Aldawan nga di matla sumangputan. Diyak ka mo nung may mangal daw. Di wala ka din nakita dyan talon? Sana mabalin nga ibagak tinapanan na. Oh, tatang, kit kita andak matlatan. Amang ano naranaan yung ti asawa ki talon. Ay, saan anak ka? Awan mo di dyan nagabayan mi atalon. Ay, napnapanan na nga tan. Sumangpet tulat ta. Amo na mo ti pagawidan na. Saan mo't nga ubing amayaw awan pailaan. Uwan matkit di Ngam anya ti amok. No nasantil mo kit di mo to nakaskin ni Puyong, idinapan ng ruot. Yak mamatay nasantil mo idinipuyaw. Anya nga ron ti pamati ho, tatang. Idin to ta, intultul nagdapay idi balaydan. Ada siguro number 2 na Ha? Ngam gapot na masukalan idin. Imbaga na mo tayo na nasantil mo. Ad-adan adjakpat yan nga adda babae ni Puyong, tatang. Nasingpot mo't na dya tao Saan lama ununi? Kun may sapay, saan mo ta naka-isputing idi imbagada na santil mo? Sana ya? Saan, tatang? Nakakamisita laeng, idi. Kan nakashort pant laeng, iti rot-rot. Iso nga adayot, ibagbagada nga ada number 2 ni Puyong. Sa bagay, ay ayatin na unay ti asawa na. Akasmart iti panagayat ken ka ni Miguel.
Napanangatan ni Burog. Tapay nga awan da payaging gaita. Oh, Agripina. Itay pa'y abuy-buyan ka. Pag nakaslat di makanakapusa, anyat mapaspasamak yung kaya. Bueno, nasakit ikan mo. He! No nasakit ko matityan ko, sa anak ko man apag na. Abay nga ro dasan ka makatal na. Daburog, kanti anak ta. Isuda ti paspasong adak. Itay pa'y labigat arimwarda, ngam aging ka ita, di damat la sumangpatan. Ah, di mo ba kadanagan nida? Sumangpet dan dulata. Amom ka di ti ayanda, Placido? Ah? Aqua? Sumpat ka. Amom ka di, tinapanan daburog, kanti anak ta. Saan? Adan? Ibagap, no jak madandanagan. Mapo, napanday di bantay. Anya tinapanday no bra ijay, Placido. Jak kayat nga agulbod ka. Tano agulbod ka, kat adadakas ang mapasamak iti anak ta. Sikat ti pabasulag. Wani baga ako napandanag sursurong ang paltog. Oh, anya pa'y? Sinvergwensa. Intuloy na latta ti agensayo nga uray saan ko akayat. Tay ko na kon, pagsayatan na, no amo na ti aging gamit ti paltog, Agripina. Maulit laang ti panakadisgrasya ti anak ta. Sikat ti pabasulag, Placido. Pabasulin nak no natay kan. Santo mapasamak rita. Tamasursuruan mo na na bagi anak na pumaltog. Iso hindi ka madalakan. Adad po biyak iti anak ta. Iso akasla saan kun akayat nga asitgan no makitak nga daigam na apaltog. Nervyo sa kalaunay. Ah, good. Niran-ran na lang matanatamaan ka, Agripina. Kanagyaman ka ta si bibiyang kamay. Basta mabutengak ang makakita nga adda paltog ni Chloe. Ah, Mapan ka iti ayanda. Tama nga no adda manandakas ang napagtengda. ganda sige Luis. Ne, dimtang. Agure ka. Isudan samat tanda kiti dimtang. Anya kiti pa nagkita mo. Di mo mabigbig tilugan da. Anya siya binagkat ni Burog nga imbaba itilugan da. Kaslamat kaldi nga saraan. Aham ka. Umay ka, Agripina. Sabatin tayo na. Pabitlay! Sagsagpit ko lang ni Tipalay. Addan umaya sa nga ilay. Naimbaga malam yun, tata. Mikel, si kaman kayang baraw. Sige, sumrag ka. Dito nagkipagsaritaan ta. Agyaman nagtatang. Saan ka kadipay ang nag-awin? Iji balayaw. Saan pa'y tata? Dito'y balayo tinagdiretsuak. Ita'y nakisinara ka kiti lalaking o mawawag kanya. Kahit kumusta ti pan nakisinarak mo, iti manglaklako ken kay ti paltaw. Talagang adapaltog na dyan lalaki, tatang. Kat ginatang kon. Anya, adakin kan. Uwan, tatang. Kaya tiyo makita. Alaman, irwar mo man ta, kilatisen ta na imbag, no? Saan mo't laki kitong na itapaltaw. Sana pulos, tatang. Mabit lang terwar ko, Atoy, tatang. Oh. Kalibre ko rin taysin ko, Mike. Stainless pie. Napintas. Saan ka di, tatang? Agputok mo lang ata. Tatisan ko pa nga mo, tatang. Tadyak mo't pa'y inpada sa pinaputok na ito apalto. Umay ka, mapanta iti amok a lugar anatalgad apang ipadasam iti na iti apaltaw. Ito malumlatan, tatang. Ang mga numadandanagan unay itan ti asawa. Ewan kayam. Itay pa yung madandanagan nagkapuwak iti balayaw. Sigsigaan na ka. O sige, inakaro din, tatang. Agsubliak to nito malam. Napadasan tantuman paputukin na ito. Yawar ka man. Ang dapay damagag. Anyari ta? Manungay ti pinanggatang mo iti dayta. Imanay mo't laang tinaglakwam itinwang mo. Wen, tatang. Ken adapay basit sobrana para bugom. Ay, nagsayatan. No, awan utang mo. Isulang ti kayat ko adamagan. Sige, agawid kan baraw.
Placido. Naimas nga tamat, di parpartyan ni Burog nga aling. Narimas, Agripina. Numaramanam lang diya kamo no di mon berberukan. Saan nga taan na alsam ti karnina? Tabo nga ti kay o ti kankanan akan rurot. Anya na siya pa nagpampanunod mo. Anya kita karni analsemen. Kaslawan ang mapulos, Agripina. Inton maminsan. Diyak kayatan nga ijabantay ti paginsaywan ti anak ta. Na, tapay. Salsalwadan tayo dayjay a lugar. Taba develop to nga eco park. Sa kalpasan na, paltugan dalatan dagiti makita da bumaba nga atap nga animal. Madi, Placido. Imbaga kon kaniborog. Asan danton na mapmapani di ay. Kansandang agpaltog kadagiti atap nga ayop. Nasaya at no kasta. Aywan gayam. Kaanon tumat amarugyan ti panakadevelop dayjay a lugar. Apaman na malpas, dagiti mapatpatak dira pagadalan. Isonto ti may saruno. Sakbay nga idasaran kay ti pangaldaw mo. Mabalin, ibagam nga umunano sa dino tinagkapuang Miguel. Uray saan na kon nga idasaran? Itay pa yan ang aldawa? Ha? Sa dino tinangaldawam? Ano, adamat ng babae, kat nagkapangan kayo. Ha? Unay kamutten. Ang mamasiksika lang ti babae ti biyag ko. Sakit din kasta ti saom. Amok aya, nga damat nakasulisugam ditan. Awan, Amira. Tasiksika lang ti babae ngay ayat. Nyat amok, nagkapam nga rod. Kan, apay ako namanangan kan. Ipagaklatan anak-anak ng kidaya. Oh, di ka makasao, naggapuam ko na. Akwa, inlagip man David sang tay inada. Iso tinapan ko nakipanganan. Agpaisaw. Wen, uray kadamagan. Sapa na kumatasaan. Day takot ti pagdadadaala kiti orasan. Nakaad-adayo di ayanda. Sa ibaganang tupay kit di ngay nakmat isapol tingiwat ko kasgan ka. No kasta, mamati kamot lang itimbaga ka na pa na. Anya pa yung ay, mamatyak na tan Di nakman ka taul-ulbudan. Ay, Diyos ko. Sige, tinak agidasaran. Pakawanan na kumapo. Nagulbo na ko nito asawa. Anya. Naimas matgayam ti karnit alingo. Nananam, sana makasuya. Di ba balikan na naimas ni Alingo Agripina? Wen, talaga naimas. Isuhasan yung apulpulutanan dyan da itiref. Alawan, no isot ko na. Mapana kita yan damurog, ta makisangwag ngagpulutan. Talaga, sabali ti raman na. Amangan no si kabayan ti mangibaga kaniburog, ama panagano pidalingo. Tamumon ti kinaraman ti karni dalingo. Ay, saan? Diyak pulos ibabawi dagiti imbagak itay. Tanarigat no maibos dagiti atap nga animal. Amang no dinton amu dagiti sumarsaro no akapututan. Sabagay, adda punto magrepi. Ay! Ne. Anya na yakan albong ti baltog. Urayak lag nervyos, Placido. No. Ay! Agsasarnon dagiti putok, Placido. Agdan samat tan rin maot kada tayo. Dito'y kalang agrepi na tarumwarak. Nakitaan nuan niya na yakan albong. Saan? Di ka rumwarta mga nupaltugan da ka. Di nakigawid. Kitakan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato apang guys. Pilyam kumamit ti lugar pagpraktis ang mapumaldog. Saan ka pala nagnakam iti pan nakadisgrasyam kan ni mamam? Sana ka nagpraktis, Papa. Pinaltugak lang tinakitak abaklat.
Anak kapuli-puli ti sangatik kayo. Ah. Nga umalatiw ko maitiunag, tinaladan tayo. Anya. Ayan, ti Beklat. Tumangad kayo, papa. Da, Tijay ni. salbag. Nakaskas daw. Nagdakkel na Beklat kan. Nataysan. Napuruwak, papa. Magkunakita na natal ng tipulso nga pumaltog. Ngam. Oh, kaslasahan na kamamati. Natay, di pa'y lanatnag. Nakakapit pa'y lang. Pato apanggis. Ngam. Nalaing ka pumaltogi ha. Ngam. Talaga ka diya si ka tinakapaltogi ti Beklat. Ta sino kumapay? Kat si siyak lang matiada dito, ay papa. Ayan di Borog. Awan ni Burog. Nagpakada na gawin. Tainawagan ka asawa na. Aggurigur ka no ti anak na. Ah, no kasta. Talaga si ka tinakapaltogi ti Beklat di pa'y natnag. Wan papa. Awan sa balin no saan asyak. Ay, maliman. Mabalin ko na ragasin ni tatang ijabaleda. Kat mapan kami iti kun kuna ng amuna na talgad a lugar. Apang ipadasak iti paltog ko. Ibarikas ko ti bunang ko. Tatmawan pa nagdwa-dwa kanyak ti asawa asabali ti papanak. Oh, Miguel. Kapanam? Ang barikas mo matabunan mo. Inakman mangayo bakit? Ado pa'y matikayo apag sungrod Ekwa, ado pa'y tinabati karagiti sangati akasya. Isuti nakalaan. Agan-anad ka nga rod. Wen, awan pagdanagan. Sikakit diti agan nandan nadakkelan tatyan mo. Awan gayam, kano to ti panaganak mo? Inton umay abulan. Ay na, nagdakkel tatyan mo. Kat, sapay la ko ma. Tasaan kanto amarigatan nga ganak. Binigata kang pag na. Kasta nga minti bagbaga ni nanang. Tapno sa anak to ka no amarigatan nga aganak. Wen, kinmay sa, di ka unay umininom iti soft drinks. Sana nasaya at dayjay. Talaga mat. Sa anak mo't ama naginom iti soft drinks. Sigurado lakit di akar prupak to ti ipas ngay mo. Ha? Oh, apay ano pamulagat ka itimbaga? Apay, di mo kaya't akaruprupak ti ipas ngay mo to? Ha? Ko ha. Apay kit din nandiyak kayat. Talaga si kanto ti karuprupa na ta. Gwapo ka nga amana. Ha? Diyos ko. Kabayatan ti panaglapas na kiti altaw. Madagdagdagan mo ti panagdandanak ko. Asinun to mata ti karuprupa ti anak ko. Ay, sabay lang kumatasyak to ti kaingingas na. Tapno saan to amadlaw ti asawa. Asaan nga iso ti puno nga ama. Aging nga ito. Tsak pa'y lamo na niya ti ramidag. May padagkuntumat lang ata ti anak ko. Idin to taamok. Nagtaod iti maysa at demonyo. Abo nga laen, di pa nakaramas ko. Kat di pa'y Mayor Placido. Ay, nagdakkel nga ulag. Saan nga ulag? Beklat. Baklat kan ulag. Isumat lang nga iso. Awan kita ti Beklat. Dayta tinagdumanda. Ang dagdagal nga amang daytoy. Ibagam itiboy tayo, ama panapuuran. Uno ikali na daytan. Ah. Aling gatak una yan na makakita. Saan, mama? Di nyo pa ikali. Huwag pa puuran ta baklat. Apay, kaya't mo pa'y laang abuy-buyaan, kasta ka di? Imawag kanyak ni Burog. Kat kuna na apartyan nanto ka no, mama. Saan ama si dadayta? Masida nagkunasan. Kunadag iti nakaraman. Pangbabigsa ka no, iti resistansya. Iso aramanakin ton maluto. Anya, Kasla ka no raman ti manok, Agripina. Sige,
Paipaknik pa lang na itabaglat. Tanin tumurog timang partenton sumangbay. Di mo kunaan aramanam tumanen, Placido. Natural! Kaya't ko amaamuan no anyat raman na iti panang loto ni Burog. No may ayo akwin no saan. Di mo padpadasan ti rumaman, Placido. Ta saan ka manen akayat akaida. Tatang, itay simang at tayo iti dayto abantay. Tiyak pulos impagarup nga da nakalawlawa alikaw dito itukto. Dahitaw iti awagan da iti bantay si Minublan. Takas makita mo ti porma na. Sinan sinublan da iti apasat ti bantay. Talagaan natalgad da ito alugar, tatang. Manmano siguro ti dumandanon dito'y atatao. Uway, taore dagiti manganop kat di da kayat apagpaingan ditaw. Tanapudot ka naw. Awan kami napulos ti Marik na palayo po'y ditaw. Pudno nga adayo da ito alugar. Ngem, napintas apag sursurwak a pumaltog, tatang. Una, isungen surut ka ditaw. Da ito lang ti amok a lugar katalgada na pagpraktisa. Ala, irwar mong tapaltog mo. Buyaan ka man nga agpraktis. O sige, tatang. Takumitak nga rod iti sirigag apaltugan. Dadya sinaraya ka imitaw ti paltuga. Yun nga, Paiso. Una yung ti kaado abunga na dayjay kay mito, tata. Andong tinaluom. Kat dadya nag-aari mo to nga sinaray ti sirigam. Wen, tata. Tanumat chambaak. Amatamaan dagiti abunga ti kay mito. At dati kanun tayo. Alaki din, paltuga mo. Wen, tata. Teta, itan. Awan na pulos tinapuntaan. Ay, nabigla. Takas laki midagtigam ko apaltong tata. Iso nagbangking. Patidkirim ngamin anay bagtitakyag mo ano kalbitam ti gatilyaw. Tapno saan ako midag nagputaw. Sige, wen tata. Baliwak asirigan ti punteriak. Sa bagay, damom ngamin ti pumaltaw. Mapraktis mo tulat ta. Mama? Ay, kabaliw. Ay, unay kayon, mama. Managkigkigtot kayo. Saan nakakabaliw? Bigla ka matlat na ngamin nga agsasao iti likodak. Iso nakigtutak. Gapo ka di din nangigyo apotok itay? Iso alis to kayo makigkigtot, mama. Wan, Gapo ka di din nangigyo itay apotok? Iso managkigkigtot kayon? wan, katgapukan ka ti panagner-nervyos ko, Chloe. Sorry, mama. Ngam takdakas ko manudyak napatay jay paglat. Nga walatiw ko maitinaladan tayo. Maging gaita, kasla sa anak pala ang amamati asikati na kapatay iti day jay abaglat. Mamati kayo man kan saan. Siyak, mama. Talaga nga imala ka ni Papa mahilig iti paltog. Kaya't ko ti agbalin akas kan kuha na nga asin tado a pumaltog, mama. Iso asaan ngagsarday nga agin sayo. Aging ga asaanak ama asa analaing a pumaltog. Ita, tadandanikan aganak Amira. Masapul nga isagana yu amin na dagiti masapsapul yaw. Wen nanang. Ay wen gayam. Anya ka diti plano. Agpasuso ka wenno padidyem to iti buti ti anak yaw. Siyak tulatan timang pagatas kan kuha na nanang. Nagastos. No magatang agatas ti pagbiag na. Ay won. Saan laday ta? Nagningina ti gatas itan. Di tapay ti may sa pagrigatan nyo. Nubuti adagos ti pagsuswanto ti anak yaw. Agyaman na kiti pa ng kuyog yu kanyak dito bantay, tatang. Amom ka din ti daldalanam no si kantulagan ti umay ditaw. Wen tatang. Nalakalang na tamasurutan ti dalan dito eh. Pangidulinam to nga iti paltog mo. Dahil ti saan ko pa nga mo. No, sa dino ti pangidulina.
San mo ngay kabin iti aparadoryaw, ta sigurado masukainan ti asawa. Wan tata, agnanaw yung tunga ta mailimid ko. Anyan tunga ta ti reaksyon na no makita na dahito apaltog ko. Sigurado, ano makita na, damagan na adagos no nangalaam. Di bagak tulatan, adda nang ipadawat kanya. Madmaday no kasta ti ibagam. Ha? Ang mga no atapon na anak membro kamutan ka na iti tulisan. Uwan gaya man niya. Ibagam tulatan, ti agpaisaw. Di mamuan nanto na nagulbudakin ko na tata. Tulungan kanton amang ipalawag kan ko anay ti amin. Sige, agyaman na karo tata. Un kaya, nagkita kami kani abogado Macario di na minsan nga aldaw. Ta nagrana kami iti punsyon Kumusta ti pagdurdurasan ti lablaban tayo apa nakagraryo ti daga ni Mayor tata? Magakano ti maseknan nga ahensya. Amapan tayo amin agpakita iti opisina ta. Akatalunan ti mayor. Anya? Apay ka no? Kaya't da kano adamaga na personal ka na tayo. No, kasano ti kalawa ti taltalunan ti tunggal maysa. Ket, kanon to nga rin ti imbagayo ipapantayo iti opisina da, tata. Awan pa imbaga kapit siya. Di tayo pa imot nakapagtutulag ng kakadwa. No kasta, mang-meeting kayo nga ron. Wait, sursuram to amin na kakadwa. Agmi-meeting tayo manay. Talaga na lang salbangkit di kastoy. Agripina, apay nga aputam dagong mo. Gaputan na lang abko ti lang ti bakla ta pinatay ti anak tay nagaangin Placido. Isu nga ibagam iti boy tayo nga ibon lang nalaangan dayjay. Malawan, may bagkat kon. San ka no pa'y lang makumay ni Burog kita malam, tanda pa'y lang iti ospital. Kaya't yun to pa'y lang amin na si daan dayjay abaklat. Ni Burog, tinagibaga, apartin na kumano makaumay. Saan nga tangad da amay sagmak ni Chloe? Itataamunan ti agigam iti paltog. Saan? May mayat itatamunan ti pumaltog. Adda ni sarang na no adda kalaban na. Maayaban kayo manan? Maipanggap iti pan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido? Wen, so agmi-meeting kam to amin nga kakadwain tundigan. Sigurado. Numaamuan ni Mayor Placido dayta apag mimitingan nyo. Gumayab-gab manan ti pungtot na kada kayo. Saan kami ang mabuteng, Amira? Anya nga nga isardeng nyo langan dayta nga ilablaban nyo, Mikel. Anya? Sana mabalin. Itahapay taddan dagiti natay akakadwami. Gapu iti lablaban mi. Saan min to apulos nga isanod tinabayagan at tartari gagayan mi? Wen ang mga nandan tumanan sumaruno amatay kada kayo. Di ka madanagan. Sana basta pumatay ni Mayor Placido. Tasalsalak niban na ti posisyon na akas mayor. Demonyo dayjay at tao. Ulag dayjay, Miguel. Saan kami ang mabutang? Nagado kami ang katalunan na. Kat imposible. Apatayan na kami amin. Adumat gaya man tinalpas da engineer, iti may patpatakdar nga eskwelahan tayo, honey. Well, nga may napartak nga trabaho na kiti tao na. Kat, ti plano mga apartment, tapno adan tumat abangan dagiti estudyante. Di mo ka di pa isaruno? Isarunok. May saruno agraman imbaga kiti a restaurant. Sigurado ano operational ton dagiti may pas dagiti daytoy adaga tayo. Sigurado nga agakop tayo manan iti adu a kwarta. Pudo na ita. Ket, oray mangwarta akto manan ninton eleksyon. Day tamat ti madikan ka, Placido. Tauray personal tayo a kwarta kat may ramraman na gastusan no dumteng ti eleksyon. Gagangay lang da ita, Agripina. Saan ka di ama kaanay dagiti kickback mo akas mayor? Saan? Tano eleksyon, i-highest bidder di mga bak. Dahito tirigat na. Tanarwa man dagiti tao nga umawat iti kwarta no eleksyon. Pwera de los buenos. Nga
Pagawatan da, amin na politiko. Tila nagturtulungan di saritaan. Pato apangkis. Adayo pa iti eleksyon. Isungay sardeng tan na pagsaritaan day tabanag. Nasaya ata si Mangpot kayon, Papa. Mama, Abay, da ka din napatag ni bagam tayo noruray mo. Tisangbad mi. Ala, agsarita kayo man pahintay nak uminom kit ni mawawap. Sige, ano man? ada ka di padamag mo. Adda, Papa. Imay di may sa kadagiti matalakyo at tao tayo. Kapampanaw na lang itay dumtang kayo. Anya timbagana. Naamuan na nga agmi-meeting ka no manandag iti katalunan tayo inton bigat. Tanya kumati pagmimitingan da. Sigon iti may atao tayo, Papa. Ilaban da kanulat ta, ti pan nakaagraryo ti daga tayo. Pato apanggis. Di dalat tayo sardeng. Pagpungpung tudag daklat ta. Makita da. Ikakiday ti pagnakmanda amin ninton bigat. Anya ti pampanunutin yung aramidan, Papa. Lading itag ngamsan ko amay baga. Kandi mo kung may bagbagakin ni mamam, tinaybagakin ka. Sige, Papa. Simangpat ka din ni Burog. Adan. Aday ti garahe. Agkarkarwash. Mapana kita yan na. Kaya't ko ang magkasabita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ngay, Miguel. Naibagam ka di matla amin ang kadagiti kakadwayo? Ti ko nam apa nagbe-meeting yo? Wen, napakamo kami ni Dan. Talaga madanagan naklata. Unay kiti na panagdandanag mo. Numuna tagdaragsin ka. Di mo unay pampanunutin. No anyaman ti problema tayo. Ti dandanin panaganak kiti ti panunutin. Madanagan na kami. No tatakas nga aramidin kada kayo ni Mayor. Ti kinamayor na ti maapiktaran. No pagaramidan na kami iti saan anasaya at amira. Ala, sapay ko mga rod. Tanapintas ti banag ti panagmi-meeting yo. Mabanda iti adayo. Sa dino nga adayo, Mayor. Di ka nagdamag. Isurog tulat ang tindalan apapananta. Arda ka di ilimlimid yo, Mayor. Adubay, tisan mo nga mo, Brog. Ngam inutan ama amin apalimad ko. Ano nga tatag iti sigurado na. Ni mayanggan ya. Amok tiyaday di panunot mo, Brog. Anya, Mayor. Sige man. Pugtuan nyo man no talagang amoy. Salsalod-sodam iti bagim. Nuan niya dagiti palimad ko. Saan? Napugtuan nyo nga advice. Naglaing kayo, Mayor. Iso, adi kag panunot iti may kundra kaniyak. No kayat mo, anasaya at kanagbayag tilinangin ta. Ay, uwan, Mayor. Agsaka na kagarudan, mapantan iti kunak, apapanan ta burog. Tatang, ano nga tano ala ito di paltog ko into nagmi-meeting tayo? Anya, ay saan pa raw? Pangusaram kumangay. Dinto tada tayo lang, ba't ngagkakadwa at tatarip na? Sa bagay. Narigat nga gisalsalikad ka iti paltaw, baraw. Tama nga na makasipot kat itik-tik da ka kadag iti pules. Sige, tatang. Saan kun nga itugot? Huwag kaya, nangindulinam nga iti paltog mao. Inkabil ko iti unag tibur na tatang. Saan nga ta masukainan ti asawam, nguno niya balaya. Saan, tatang? Tadalitik day di aburnay. Iso saan mi nakarkargaan iti danom uno anyaman. Nakapak ni iti apon ti manok mi. Nasayat no kasta.
Tano makita da abalayan kan Amira da jay. Sigurado nga nervyos da iti kastaunay. Kan amangan no atapan da pay amay sakamot at tulisan. Ulimag! Ulimag! Imay kami. Taya mamok ka na kayo ti baro akadwa tayo. Burog! Sikan ti mangibagay tinagan mo. Nasaysaya at kumalaan. Ada kayo ti mangibaga tinagan ko, Mayor. Imbaga kon! Nga mituloy mo ti magibaga. Sige, ibaga masikan ni Burog. Kakadwa, siyak ni Burog. May isa akmat, malalaki akas ka na kayo. Kan awan mat, tikaputang ko nga oray asino apolano. Pato apangkes! Di mo ka di mapigsan ti panagsaong Burog. Kas kala saan anang daw. Abay, Ko, di mo ibaga ti kasta. Abay di nakabutan. san, tanasaya at kayo matkanyak, Mayor. Nay, apay nga katawa kayo, iti yung bagak kakadwa. Gapo, tadi nakpayunay am mo Burog. Nga uray no inaldawan. Nga kadkadwa tayo di balay. Nakabot-botang! Kaya mo tayo! Luiso, tagpong tot, Burog! Anyo, Nadakdakan sa pahingam demonyo! Luiso, di makabong to! anyo. Agpaiso ka dito bagbagay, dagiti kayo, Mayor. Awan Burog! Awan Burog! Agpaiso! Gadita! Ibagam mampay nga awan pulos kabuteng mo nga oray asino, ha? Ay, Mayor. Amat lang, loko! Diyak kayat nga danaturturad nga siyak. Burog, isuatan nangam lang no katiag sao. Tama nga no isot. Patatayam. Uwan, Mayor. Itatamam mo yun ni Burog. Katagtungpal kayo kumakangkwana no anya ti bilin ko nga rami ninyo. Dahil so ti sukat na di buyong. Amakan nawan ko. Burog, pumili ka ti kayat mo kadakwada amang ipatungpal ni plano. Di plano, kadag iti agmi-meeting akatalulak inton bigat. Nabanduga ka, nagmalmalam. Ada ka ba't gaya man, hani? Apag isot isang pet mo. Babay. Mailiw kan, unod na ka di bagam. Kaawawag itay ti abogado tayo. Kat kuna na akasla tagilid tayo kano iti ilablaban dagiti katalunan tayo. Ano? Pato abanggis. Kaya't nasawan, dagdag ti posibilidad na maagaw dati daga tayo. Kasta! Kasta ti panangawat ko iti imbaga na atagilid tayo, Placido. Pato abanggis. Kung di Tagalog ka ba yan, sana mabalin. Siya kiyag dama Mayor. Ano't kwarta tayo? Nga mabakin da tayo kit din dagiti amamirmiraut. Ha! Jak maaklon no bilang kasta ti mapasa makagripina. Oo, Richard Placido. Tsak mo't maawat. Kan, amangan no, agmauyong akpay no maagaw da, dagiti dalawa, dagdaga tayo. Nyagad tag mauyungan. Aging gat si bibiyaga kagripina tayo tititandanam. Jaki palubos sa mapasamag nila. Maawatam. Anak man ang makaturo ka mga pampanuno. Gapoy ti pa nagmi-meeting man ang damigil itong bigat. No kaano dandani akong aganak. Isumat ng ti kanaya na pa nagmi-meeting ta. Amira, di ka karipay matulong. Umay ka. Umuna kalatan. Sana kaya makaturturog. No di ka pa'y makaturog. Dito yak pa lang ron. Kadkaduan ka. Sa anak mo't amabutang agmay-may sa dito'y salas. Wan gayam ni nanang. Nakaturugan.
Nasapa asim ra kita iti silid na. Kastan sa dagiti lumalakay kada bumabagatan niya. Nalakada maridridap. Wen nga rod. Ang oray si ka. Maturog ka kumamat na masapa. Jakmat nga rod ka tinakakidumlat na nakaidda nga oray sa anak pa'y mata maturo. Wen, ngam panunutom ko ma. Dandani ka na ganak. Uwan gayam. Anya ti plano minton makapagpasngaya. Anya ti plano iti anak ta ti kahit kasawan. No, adan tong 3 bulan na. Siguro, mabalintan to na pabunyagan. Sige, makamu ka. Ngam ni, ipalagip ko ha. Diyak kayat nga anak ni Chloe ti bunyag ti anak ta. Unang, nakapag-uwan akong kinkwana. Nakapabay no saan tanto nga alaan ang mga anak iti bunyag iti anak ta. Di mang panunot kay tinapintas a rason. Tapno saan na kan akanuksaw. Awan nga ro ti mapanunot ko anapintas nga rason ko. Iso sika ko matag panunot. Oh, Placido. Rabiin, ngam uminom ka pa ilaang iti aharak. May liwag lang uminom, Agripina. Mailiw ka laang nga uminom. Wano, gapu itinaydanon ko kan ka nga imbaga ti abogado tayo. Agbalbali na nagamrod iti nagadag iti katalunan tayo. Awan sirbi da Miguel kan matya sa mang patpatib kerlat na kadagiti kakadwa tayo. Iso dati mang sog-sog-sog kadagiti kakadwada. Iso puor ti kararwag dagiti ang agkatugalan. Mang panunot kay ti pamuspusan, Placido. Tapno ang tal na dagi jayadwa. Di ka matanagan. Dumteng tunay tangal daw numapunuan kanakwada. At numapugsatan ti pasensya. Ang mga nupugsatak magtantiagas na. Makaturturog ako, Agripina. Ala, isardeng mo daytan tayong ka maturog. Sige, maturog tangarudan. Umuna ka lang. Sa anak pa'y makaturog. Sige, umuna ka ngarudan iti kwarto ta. Panawam latan dito'y dagiti na ginumam. Taibagak ka dagiti katulong tayo, nga umay da ipakni dagita. Wen nga rod, mapada ko niti kwarto ta. Napanan naturog, iha? Si mama yan tininom na nga arag. Ay, no apay kat ngamin antilat tamain dyan ni papati uminit igarak. Saan mo't kit di alasinggero ni papang mo? Samat lao binom, no adda parikot na. Ang ati parikot ni papa. Tindahanon ko kunkwa na nga imbaga ti abogado tayo, iha. Akasla ad-adda ang mapaboran dagiti katalunan tayo. Iti ilablaban da akarbengan da iti tartarawidwidan da adaga tayo. Ni papang mo, iha. Ang samot na nalimod na ng sirak iti sila diyo, mama. Anya day jayan. Kasla damat na nababtog iti siled. Amira? Amira? Agring ka? Amira? Miguel. Oh. Marakop ka. Apay, ano natin napasaka? Nagtagtagain na papamanin. Ha? Ano natin tagtagainat mo? Kunak, ano natin tagtagainat mo? Anda kang pwede. Bakit nang bagkal kanyag? Ha? Iso ha. Wala. Pagkalma mo tarik na. Tagtagainap lang na jay. O sige, mabit lang ha. Tayo nakmangalay ti danong inuman. Muna yan ti kasto. Aging kay ti panaturog ko. Mariribok hag. Kapoy ti na may anday jay Mayor Placido kanyak. Tiyam mo kita yan.
No talaga na tayo kon. Anya nga minti na tagtagainap mo. Naglaing kayo unay nga tagtagain na, Papa. Wan nga rod. Ket, nitagtagainap ko mananday di ubing nga naipas nga yan nagdara sa di makal nga inistoryak magtan ka na kayo. Anya, talaga na sobram ti minom. Iso nagtagtagainap ka manan. Na, Anya ti naramid ka da kayo mananday di aparsuwa, Papa. no sana ka nagbidot, Chloe, na istoryak idin ka na kayo. Paulit-ulit kayo. Saan nga tanga adda ilimlimad mo nga aramid mo? Nga iso ti bunga ita, dagiti matagtagainap mo? Tanya ko ma! Pato apanggis. San ka man nga agatak kanya kitimad ni Agripina? Wanmat nga min, Mama. Tagtagain na pladay jay. Katawan ni pasimudaag na ama di nga aramid ni Papa. Nadamag ko ti kasjay. Gapot pa nakaulit, day diim mo na ang natagtagainap na. Awan ilimlimad ko ino ilimlimang ko kin ka Agripina. Maawatam, ha? Oh, kumusta, Amira? Nakaturog ka ka di Rabi? Sa anak mo na nakaturog kalpasan dahil di pa nagtagtagainap ko. Ano, makapadakas kin ka tipuyat. Dandani ka na ganak. Sandak man napakadandanagan launay. Maturog ka kinton manamdama. O sige. Siya kundi agluto iti pamigatan tayo. Inton makakapi ka, agsublikan iti silenta. Sanak pa'y mo ta makaturturo ka. Siyaklatan ti agluto. Wan kayam, di mo't dagasong ni tatang? Mapan kayo ag may meeting? Wen, agkalugbon kam ton iti motorsiklo ka. Amapan iti lugar a pagmimitingan mi. Anadam ti panagmot motorsiklom Ang mga numadisgrasya kayo manan. Saan kang agdanag? Agan anadak. Nasagid kami lang idi. Iso na disgrasya kami. Murog, at damod langan pinusga mamang ipatong paliti kayat ko maaramid. Kadagit ti agmimiting itangal daw katalunat. Tadaan, Mayor. Kayat ko asikamot lang tigadwada ababan. Anya. Kasanong ngarudan, ti papanan tayo, Mayor. Siyaglatan timang maniho itilugan ko. Nabatbatag timang ibawnak kada kayo. Ngam ti papananda ko ma. Sige, Mayor. Inak ngarudan nagrubat. Tinak to na hideout. Amang kita kadagiti kakadwa tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa ni Papa tinakita ka nagmaneho itilugan na? At damat ni Baroga. Adda nang ibaunan nga min ni papang mo kay ni Burog, iha. Sa dino, Diyak amo, tadi namat imbaga. Una yan. At ako mapapanan mi kiniburog kat. Papanan nyo? Saan nyo nadamagan, Mama? Tama nga nagnervyos kayo manan. Aha, amo ko, oray di mo ibaga. Awisem ko mamanan, ngayon kay ijabantay. Tapno agsursuro ka manan apumaltog. Juan, Mama? Iha, siyak ti agner-nervyos unay iti ar-aramidam. Iso adila mabalin nga isardeng mo ti agsursuro apumaltog. Anya? Ita ka di ba? Itamo ko nakalbitan ti gatilyo? Diyak kayat, Mama. Kanayo nakit di nga ginsayo, Tapno adda makasursuro, Talaga natangken ti ulom. Daytat saan mo nagtuluyan anagadal, tadi ka may sursuro. Mama, saan ko at ipanagadal ko ti pangiturungan nyo iti saritaan tayo? Awan tinasaya at apagbanagan ti biyag mo, no di mo pulos denggan dagiti pambagbagakan ka, Chloe. Ulibag kayo. Ulibag. Tibang ibaunan kada tayo ni Mayor. Ti muna amis ko kinuwana. Katjak kayat apo malpak tilakad tayo. Nangan ti kasayatan ngarmidan tayo, bro. Surutan tayo ti amin. Anak ka planong aramidan tayo. Plus, ada ka din amom.
apang pick-upan tayo. Iti agmawyong. Boss. Masaya. Sigurado nga dulakid iti madisgrasyan to kadag iti agmi-meeting aman nalon. Gapo, iti aramidan tayo kadakwada. Gayos to lang iti dinara, bro. Wan, tababaan iti agmauyong. Apang igaman tayo iti Granada. Kat ison to ti mangisaknap iti aligagaw kadag iti mannalon. Isuro tayo to no kasano nga ikatan na ti Pinti Granada. Diyos ko. Nagsidugrak. Naibatak ti basong igigamag. Anya nga tapartaan da ito eh. Ti cellphone ko. Sino ta? Ni Matgaya, Miguel. Hello, Miguel. Imbag tayo mawag ka. Apay, Amir. Ada ka di sana nasayat ang napasabak kita balay? Awan matkit dingam. Kalata na kulayawag. Diyan ka mo, kat naibatak ti basong igigamag. Da kayo gandatang ti kalata na lagip ko. Ha? Ni, awan pagdanagam kada kami kinitatan. Tada kami dito yung lugar apag mimitingan mi. Nang rugi ka din ti meeting? Saan pa? Bungayam. Kung naman ay batang tigigamam mabaso. Nukasta nabuong nga ron? Nabuong Imbag ta sana ka nasugat. Nasayaat mo kasta. Ulitek, di ka madandanagan. Agawid kang tumutla ang kinitatang dita balaya si kakaradkad. Sige nga, Rod. Bye. Hello, Burog. Hello, Mayor. Ayan yon. Ada kayo ni ti lugar apag mimitingan dagiti katalunak. Juan Mayor, itaypay anakadaan kami dito ay kadag iti pinilik akakadwa. Kadag mauyong nga mangipatungpal iti aligagaw. Ay, igam da pasyo kan kirat Mayor. Kati Granada. Adakin kuha na ti Granada, Mayor. Amunan to nga tamad lang ikatentipin tintadyukin kwa na Granada. Insurumin, Mayor. Tila pa ng bugtak minton kin kuha na ti aramidan may. Alwadan niyo tamangan no da kayo ti madisgrasya. Ay, saan, Mayor? Ngam nakapimpiman nga agmawyo. Tadi na mo nga tiimpay kami kin kuha na a Granada. Kat isun to ti manggudas kin kuha na. Kan kadagay ti may ramraman to akatalunan nyo. Kita man no di nagaligagaw, Burog. Nang runa, no ado ti matay kadakwada. Agulimag kayo kaman kakabsat. Agulimag kayo. Tarugyan tayo na pagtutungtungan dagiti agenda tayo. Oh, Tatang. Nagsardengdan nga umariwawa. Mabalin yung tagsaw. Nagyaman na, ta presente tayo amin ita kakadwa. Nagpaayabak iti meeting, ta kunat ti masiknan nga opisina papanantayaw. Kayat na tayo manin nakasarita iti personal. Para iti ilablaban tayo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor Placido. Agayayong ko! Awan ka na kayo, be! Kasla Granada ti gana kakadwa. Ang mga lumay katipin na kit bunta. Amo tayo tagaganam. Siya ko ti magigan iti neta. Nagap kapandan. Mutuloy ta Granada barang. Mutuloy ay. Kumusta ti misyon nyo, Burog? Mission na pang place, Mayor. Iba unyon dagiti polis iti say. Nasayat. At umutla tinatay kadagiti katalunak, Burog? Ay, ado da, Mayor. Dandanida lalakay amin anatay.
Tay suda, di nagiginad lang ato maray. Iso na putukan na iti Granada. Sana bali talala kay Dan. Aginanatan no sa dinuman di pagtungpalan di kararwada. Kakasimat, dagiti marigrikat ang katalunag. Chloe! 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 Anya ti mapaspasamak, takas la matartaranta kayo. Gapo iti nangag ko iti radyo. Apay, mama. Anyat na nga ti radyo. Ha? Mama? Papanan niya tadagay dyan sa sarong alimabas a patrol car. Sigurado ang mapanda iti nakatayan dagiti ano at tao iha. Anya? Apay, ada ka di manan nagrarangat? Awan, nga may nga agmauyong tinangkat taliti ado abiyag dagiti katalunan tayo iha. Anya tinapasamak, mama? Saan ko nga mo nga ipalawagkan ka iha? Agdengag kalatan iti radyo, taysot pangamuam no anya talaga tinapasama. Tatang, saan kayo amatay? Lumaban kayo. Amira, di mo naarak ko ni tatang. At amarigatan nung maris alam lagi ti sugat mo. Manong driver! Manong driver! Partakan niyo po'y tagpataray! Masapol na magkadanan tayo niti ospital. Saan mo adiktaran ti driver? Ang mga numaris grasya tayo. At dalakit nga rod, adi tayo maispal ti biyag ni tatang. Anya nga minaya tinapasamak, Miguel. Bayat nga agsasao ni tatang. At dati maray nga masdig nga agmawa yung itayan mi. At daggan na Granada. Maria! Iti amak mi abumtak ti Granada. Pinadas mi nga agawan. Inikat na tipi, katbinta. Anya! Tatang! Dayawag ti kinalaing iyo anang ipatungpal iti plano borog. Gapoy ti dayta at daytan ko abunos yo. Kansan na kwarta ti pay ko. Gumata nga kiti ato ka mainom kada pulutan. Agrambak tayo amin. Nangagyo, kakadwa. Ada ko mapay nga rod babaeng. Nga ada makaparagsak tada tayo, Mayor. Pato apangkes. Sana mabalin borog. Tama nga no isudan to giti mang isagbak ka na tayo. Awan babae ang makilangan ka na tayo, iti panaginom tayo. Ay, sige, Mayor. Saan ko matkiti nga ipapilit no diyo kayat? Mangayab ka ni ti kakadwam. Teng kay mangala iti mainom kan buludan. Uwan, Mayor. Lando, Wilson, Dodong, datayon ti mapan gumatang iti mainom kada pulutan. Mabidlang. At dapay nalipata ka dinamag ka na kayo. Anya, Mayor. Mano tinamnamaan nyo anatay kadagiti katalunak, burog. Ada sangapulo kat taluda, Mayor. Pakiaramanan, tiyag mauyong nagpabitak iti Granada. Good. Kapota sa nga pulo kat talo ti amuyo anatay. Mga lakay mat nga ron iti trisya kahon na pinom. Kat nukurang Dubai. Agpaala tayo ito pa itinayon na. Papanam, Chloe. Mapaanak ki hospital anak kaitarayan dagiti nasugatan aman nalon, mama. Kaya't ko makita ida. Aguray ka, umayak mo't nga rod. Sige, intay kita anida. Tama nga no di pa'y napan ni papa. Dakayan ti mangisunong kan kuana. Urayan nak nga rod bit, tay naksukatan ti kawas ko. Sige, mama, urayin kayo. Ay, papa. Papa? Tamuan nyo ka din, tinapasama kadagiti katalunan niya. Wan, papa. Nangagmitin ay padamag iti radyo. Iso nga grubrubat kami kini, mama.
Tengkam kitaan dagiti nasugatan anay itara iti ospital. Dahil tatitayawag ka ni mamam, managdengag launay iti radyo. Kanibagam kin ni mamang mo, pangalan ti kwarta tamangtid kayo di tulong kadag iti pamilya, dagiti nasugatan. Anya? Saan ka di akagurgura yung dagiti katalunan tayo? Apay nga ikanyo iti tulong ida. Kahit mila nga makita ida, papa. Talaga nga dupay lang tisan mo nga mo iha. Anya ti kayat yung asawan? May saka politiko. Nasken nga ipakitak lanta kadag iti kagurgura. Anak kasagana katumulong kadakwada no adda pagrigadan da. Tapno adda pumanglo tinagan ko. Papa? Dagito yan dagiti agas a pinagatang ti doktor a para kinitatang. Amira. Miguel. Gusto nan. Sumarbing ka kuman nga sa angin. Di ba'y nakapuot ni tatang? Oray tayong bagamot ti doktor. Anasaya atin ti kasasaan na. Iso adi ka kumauna agdandanan. Isardeng mo kuman ti panagsasangit mo. Agdadagsan ka. Ado tinatay ka dagiti kakadwayo. Ngam nagasalatan ni tata. Tasaan nga iso ti may sa karagiti natay. Kan nagasatakmat. Tasaan unay agrabe dagiti sugat ko. Nakalalaan nga ta kami dahil nagmauyong iti igam na Granada. Siguro agad napidot na. Kat kaputag mauyong. Di na mo nga isot pakatayan na. Imbaga ni papam amang tenta iti pauna atulong kadagiti nasugatan iha. Wan, mama. Isa tipilin na itay mamag. Wanang kagurgura na ida. Apay tulungan tayo ida. Tapno bumanglo kanulat na tinagan na kas mayor, mama. Anya? Wan gaya man niya. Mayat nga agpaiso no tulungan tayo ida. Tabareng isunto pa yan ti pagbabainanda kada tayo. Wan, kan barang di dan ituloy ti ilablaban da apan nakaagraryo ti daga tayo, mama. Sige. Aginom ka nagpulutan kayo lanta. Aguma kayo. Siyakti makam mo. Murog. Ay ito matibunos mo kanya kawatam. Nakasubray pa eh. Mano ka di da ito eh. At da ito nagtisubray mayor. Lokatam kat bilangam tapno mabuam. Uwan mayor. Sang nga bandal asag lili magasot a pesos. Ano samtawan sagsasangari mo? Anya. 50,000 dayo mayor. Hosto! Agiyaman ak mayor. Batanak burog. Di nakarakuban. Kas kalabakla. Ay, sana abakla mayor. Maragsakan lang anak kaawat iti 50,000 pesos abonos ko kada kayo. Batanak karunan. Katnay, dataan kitaan na kiti kakatwam. Ay, sorry mayor. Nagawit ka morog, tanibagat mo, tiyara ko ba? Didak katawaan kan kancawan. Jakpay kaya tagawin. Alakaron. Ituloy tinom. Tiramramba. Awan kindagyawan. Tapno awan nagaapa. Agawit kan. Siyaklatan timang bantay kinitatan. Sikat ti agawid. Siyak ti mang pantay kan kwan ha. Ngam, dandani ka na gana. Kat sana mabalin may stress ka. Iso asikat ti agawid, tasyak tagbantay. Wan ang... Awanin ti rumbang nga pagdanagan. Nasayatin ti kasasaan ni tatan. Walan. Agawid ka. Sige nga, Rod. Miguel, Amira. Ha. Ito niya, Kripina. Senyorita,
Chloe, Kumusta ti Amayo, Amira, Miguel? kaasi ti hapo. Stable ka nun ti kasasaad na, senyora. Imbag man, kasaan nga iso ti may sa kadagiti natay, Amira? Miguel? Iso ti pagyamyamanan mi kinapo Diyos. Tasaan kami anatay kinitatang Senyorita Chloe. Nakaumay kayo mat, Doña Agripina. Gaputa minandaran na kami ti asawak, nga umay kayo ikan ititulong, Amira, Miguel. Oh, ha. Oo, apay na pabulagat kayo, Amira. Miguel, apay, diyo kayat ngawatan titulong mi kada kayo? Kuha, Senyorita. Saan mo takas ta? Nga mas dawak lang. Ani mayor tinangbilin kada kayo amangtid kayo ititulong kada kami? Amo, Miguel, uray kagurgura yo ti asawak. Saan ama nagitanam iti sakit tinakam? Iso akayat na kayo lata tulungan. Pagyaman kami lang, senyora. Ngamuray saan da kami latan nga iramang nga ikan ititulong. Itadyo kadagitad adda ang makasapon. Di kayang panakalan? Awatin nyo ti Jaya mi atulong, paiso ti mandar ni Papa. Oh, adoy, Amira. Awati mo to'y nakasubre at tulong mi kada kayo. Taadanayon ti pagpaagas yo ka ni Matias. Doña Agripina, kasko na ti asawa. Adda umanay akwarat tami apang paagas mi kinitatang. Pasensya kayon, senyora. Itadyo latan ka dagiti adda nga kasapulan. Napanakal kay unay. Umay kan, Chloe. Intan ka dagiti dadtuma na sugatan. Wan, Mama? Adda gurada pimanam. Amira, Bay, amita. Diyak kasapulan ti tulong daw. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Hello, Agripina. Ayan yun. Ada ka pala dito yung ospital, honey. Naikan yung madlay di tulong. Dagiti nasugatan. Ada may saan ang nagawat ititulong tayo. Asyeno. Agura naman. Sakbayan song batak ti saludsud ko. Damagag man no nabartag ka. Abay. Maangot mo, no agat ara ka. Dinto ta nagadayo ka, Agripina. Saan ko ang maangot? Ang umat nga dak dito yung ospital. Gamadlaw ko iti boses mo. Kasla nabartag ka. Nakainubag labasit. Sana ka nabartag. Naginumam. Awan ka pa'y matijay balay, itay pimanaw kam dita. Saan mo nasaludsudan no sa dino tinaginumak? Simperkwensa. Ejay ka di opisinam tinaginumam plasido. Pangkisapato. Saan? Tapay nga ije ko matipaginumak. Di pa ikat nadadaalan ti reputasyon kan kinataar ko. Naginumam nga rod. Kung nagmatadi mong damagan, ipagamkit din sino, ti sana nangawa ti titulong tayo. Da Miguel kan Amira. Pato apangkis. Uray kuman, dududwalang tinaunat. No da Miguel kan Matias. Musta na balayan? Natalga din ti kasasaad na, nanang. Agyaman ta iti Diyos. Ay na, ti kaaduan na tayo kakadwada. Nakakaasi dagiti natay. Buwan Amira. Tano tayo daman adida nagunot ti kalkalikaguman da. Nung apay kit di. Apay da jay nagmauyong. Sa dino nga tangamin tinangalalaan na di Granada. Atapon dagiti otoridad anang iwayat iti investigasyon. Ang mabalin ang napidot na dahi a Granada. Ay, kasta una iti sangsangin ni Kumari Claringi tay napana. Taagmay santon iti balay dain ton maitabon di asawa na. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro isot na ikidang ang mapasamak. At ti asawa na, ti may saka dagiti matay iti dayjay a pasamak. Nabainan ka
kami kin ni mamay ti panangpay da Miguel kin Amira iti tulong kadakwada. Napanakal unay dagi at tao. Iso nga ro, danapudot ti darak kadakwada. Di na mo ti makibagay. Ngamuray na ba inanak itay? Ituloy ko lata nga nakaniti bunyag iti ipas nga ito ni Amira. Pato abanggis. Apay nga gragot ka na unay nga na kami ti bunyag na jay. Idinto tasanda kami tunay ang pagtatakunan ng mga anak iti bunyag. Kaya't ko maya sa nagtibagit kadakwada papa. Nang runakin ni Miguel. Niya. Nuadarantam ang mga gawokin ni Miguel. Di mo na patuloyin. Tada kami kan mamang mo, timanglapad king ka. Saan, papa? Alangan nga agsaba kiti adasawa na. Nasaya tamom. Wun kayam. Kano man ang ti panagin sayom, apumaltog. Plano nga rod amapan kamin tumanan inton malamkin ni Burog iti nagpraktisan mi iti, papa. Tabaran mo na as-asintado akton apumaltog. Di mo naman ni Borog, tasa na sumbra kita. Anya? Inton bigat lang ti panagpraktis mo. Tay sunto, ti panangkuyog king ka ni Borog. Agmulagat kay kuman. Madandanagan unay ni Amira. Gapu iti saan nyo pala pa nakapuot. Tatang. Tatang. Sa tinutayan ko, natayak ka din. Ay, yaman Tatang, si bibiyag kayo. Adda kayo dito ospital. Miguel, iti ka matayaw. Kuwa, tatang. Ano tinatay ka na kuwa na? Kisal pa nga mauyaw. Adlaw, ti kinatal na agayag. Waray ka sano ti panang pabasol tayo iti agmauyong. Kat awanan ti mga ramidan tayo, tatang. Samay sa. Iso ti napakaruan. Tayo sut ayan iti ti Granada abimtak. Anya na ito, yan ang mapaspasamak ka na kayaw. Anyan, akin na malas kayaw. Wun nga ron, tatang. Agawan nyo tagpaimbang. Tabaring makita yung tumot ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Oh. Tatang. Sangsangit kayo. Kaya po, tinapasamak ka na tayo. Inusan tayo kumaan nagmi-meeting iti. Mabalin ni awan kumati kasiyaya pasamak. Awan ti makamo. Naanya tigasa tayo iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Di tayo mapabasol ti agmawayong. Tawan nga rin simbang ti panunot na. Nangalalaan na nga tayo ti Granada. Nga dakin ko na iti. At apon nagiti pulis, amabalin anapidot na lang dayjay a Granada. Kumusta nga tan ni tata, ha? Nakapuot na tan. Di mo't lang umawag ni Miguel. Anay ko, ang sakit di tiyan ko. Agalaga nga tan. Di cellphone. Hello, Amira. Napintas ka naman. Nakapuutan ni Tata. Nagsarita ka ba yan? Diyos ko. Sumisardin mo kumanti pa nagdandanag mo. Anay ko, nasakit di tiyan ko. Amira? Aganak aganakaksan, Miguel. Ha? Amo ka din ni Nanang nagsakit di tiyan mo. Saan? Matmaturog kat mabainak amang riingkan ko na. Riingam ko ma. Ang mga nuaganakan nga peso. Tapay nga sakit mo itong di tiyan mo. Madamdama. Iturod ko pala ang mga no dalang nakankuha na ikontra. Ngam no saan latang sardan. Ringag to ni Nanang. Papanam, tanakarubot ka manan, kat kasangsangpat mulaan. Mabana kijay po ni Raria, anang ipananda ka dagiti bangkay. Dagiti awanan gasa taman nalon. Anya ti aramida may jay. Kasaritak ti manager ti po ni Raria. Anya ti ibagam. Kan anya ka di ti planom, Placido. Baga kasyak ti makam mo. Iti balsa mo dagiti bangkay agraman kawas kanlongon da. Awan agam, nakalagastos no si kati mangibaklay ka dagiti imbagam, ani.
Sana bali, sana personal a kwarta ti pangalaan. Pangalaam nga ro. Mayura, kita do tikikbak ko Agripina. Kat nugas kasano, ang mga no, package deal paikid din, ngay tulag ko iti manager, tapno awan problema, nagiti nagpasina. Kinasaritak ti may sa karagiti naka-duty a nurse. Ngay suda pa ilang ti mangkit-kita kumaka na kayo. Adda ka di papanambarok. Agawid ak pa ilang. Tagsakit ka no tityan ti anak nyo. Ang mga no aganakan. Hindi. Di mo nga rin may payagan ng tagawid. Inkan. Untatang. Ha? Ay, ato mawawang. Sige, subatang. Sakbayan mo ka. Untatang. Ni mo tamira ti mawawang. Hello? Miguel, anak. Da kayo mo't gayam nanang. Apay nga da kayo ti cellphone ti asawa. Kumusta ni Amira? Naimbagan ti tiyan na. Iso, di ka madandanagan, anak ko. Ano? Agyaman na kayo ti Diyos. Ngam, ayan na nga roditan nanang. Apay ada kayo ti mawag. Agit ida, anak ko. Naimbaga, nga aginanapailaan. Nung kasta nga rod, saan ko napatuloyon ti agawid nanang? Makamu kay pailang iti asawa. Kuwan, anak ko. Iso nga ron nga imawagak. Mga no panawam ni abalayan dita ospital. Kapu iti naibaga itain ti asawam apa nagsakit ti tiyan na. O sige nanang, agyaman ak, iti iawag yo. Napanan ni Papa, Mama? Napanidyo po ni Raria. Kaya't nakano ang makasarita ti manager. Anya? Kaya't ni Papa makontrataan latan ti po ni Raria. Numano, tigastos amin dagiti naipan kadakwada abangkay dagiti mandalon. Tayson tulat ta kanon ti mang bayad. Anya? Ay na, Mama. Nagado, tinatayaman nalon. Katdakkan lakit di ak kwarta ti parwaran ni Papa. Sana bali, ta iti kickback na kanumat ti pangalaan na. Iso nga pulos nga awan parwaran tayo abukod tayo a kwarta. Kasta? Day tama ti pagsayaatan na niya, Mama. Waniha, ket babaan iti dayjay a plano ni Papam. Sigurado, ad-ad-damanan a bumanglo tinagan na. Ken barang kabaindan to. Ibagaman na iti doktor ko. Apalubusan na ko na rumor dito ospital. Kay Jayan balay nga ituloy ko tagpaimbag. Tatang, nasaysayat no dito yung pailaan. Nang runakan, kasapulan pailaan ti sugat yo, ti maasikaso. So adi kay kumagana taruman. Kaslad, ada magsentirik nak no adakdatan di taoy. Unang, awan ka duayo ije balay, tatang. Dito ado ragi ti mabali namang kita kada kayo a nurse. Pimigsak matan. Iso kayat konti rumwar. No di mo kayat nga ibagan ko iti doktor ka. Siyak nga raw ti mangibaga. O sige, tatang. Agore kayo nga ron. Tayawag ko pa'y kini Amira. Sana na masapul nga ibagang palakin ko na. Basta kayat konti rumwar di taoy. Wala. Bayan nyo nga ron. Tapadasig to nga ibaga, tatang. Baring palubusan na kayon, arumwar. Anya? Agpilitan ni Tata nga agawid. Bueno, Mira, masikuran ka nun dito ospital. Kaslad, adda ka nun dumagsan, tirik-rik na ano agbayag dito. Umayak dita. Kasaritak. Uray saan kan nga umay. Anya nga rutin na sayat nga ramidan tan. Parasag tulad nga ibaga iti doktor. Ti kalikagom ni tatang arumaran dito ospital. Anya nga min ayat ipagragutan na unay arumor dito ospital. Dito ta saan pa anay imbag na sugat na. Kaya't na kano makita ti bangkay dagiti kakadwami. So ti pagpilitan na arumar. Anyamatan. Ala, no saan na palubusan ti doktor? Sige,
Alam, kasaritam to manan. Ipilit ni abalayan arumwaran iti ospital. Kasati ko na ni Miguel. Ay, una yan. Di may mayat no ijay na kumapay laan. Tapno maasikaso anaing bagdag iti mangagas. Uy, nanang. Kasarita yung tulangan. Ay, napipiyapay ti ubing. Tano ipilit na ti kayat na kat mabalin mo nga ungtan. Ngam nula kay wenno bakit. Ay, sos, saan na mabalin? Wan nga rod, nanang. Iso ako nakita iti asawak, asyak ti makisarita ka ni tatang. Ngam kunawat ni Miguel nga isuntulatan ti makisarita. Mala, bareng no palubusan tong aruden at doktor na. Sa bagay, may mayat kit din no makaawi din ni abalayan. Ni, adan sa lugar na nagsardang iti batog. Sino ka taday ta umay asa nga ili tayo? Makitak nito eh. Ni Senyorita Chloe, ti dumdum sahag. Anya nga tati umay na ibaga? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.